Edru Obiem, way I Akoma FM Ashanti Hot Walk the year 2025. Yadiponya ye and Kofari Nam Ebiwachi Chabi, Esia Nante, Nemfifreti, Bra, Yanante Kakra, Yampani all the calories, Nafi Yanya Pomode over the year 2025. Chumadi Nebasasia over the forecourt of Akoma FM, our Kumasi City Mall main gate. Yabanante after Kumasi Mountain so, Nayavia, Yabim, our Asuka Present School Park, Astro Tefanaso, a Honia Bay Aerobics, Yabat Yapu, Anti Fan Club, Ahutua Mutiemi, and Sorry Ahutua, schools Ahutua Mutiemi, and near Jumakua Aka, Mumbai, near Mom, near Nante, oh, Panoas, Juma t shirt, as I said, Jumadino, if a check, near TV, and TV3 so, over phone, and so your fans with TV. Kayosa Dano Ayamemenda, 25th January 2025, and upon the Num Upon Simediasa, near the Traditional Successful, above from Abdama, Yadia Kuma Sante Outlook, and a pro, I am a Dima Forba Clinic, or Chiaba Powder, Congo Ointment, Soviet Travel for Job, and Estate Agency, and a Daudaba Hospital, Akoma FM Sante Outlook, Bra, Yanante, Yantin Fifi, Yanfanam for, a Hobby de Papa. Oh, your Fantinia, Pachamia Santini, Ufrihi, Pacham Free Asante, Quahoma, Achuma, Bauti he, Pachamita Quahoma. What's a Quahoma? You. Now, and then I do what to me. Pachamina by Wabina, Netrimpana. When they are a trimpana, and a Nisa Bano, Senisa Bano, Aseno, and Tia and Topa, a bay and Temo. And will be a trend baby, a 1 year sa kaboom, a kaboom, and a Nisa Ade Abba. A few more hours in Majim phone. I'm Mrs. Adia Mate. I was in Bishop Crew from station and Major phone. I'm Mrs. Adia Michelle, my Major phone. A Major phone now, let me see cat 3.5 for no. As well catch him says, I see Cana, I want and no the question in Siano. I'm see there be Mintias here. Sadia will put sick and Queen in Siena, and Nisa Mikasa Queen in Siano. And also, my maid will come grandpa and Nisa Maunia day in ye. Maunia Siano, we are down below. I don't send them the boy, and my Mikasa would be because couldn't quite obey in Siano. I'm sad, I'm so from sick mammy. And to be pressure and Anna, my medium sick near day. Emma will be not the blame. Was I know from and down much is said, Obumidia, Semima, or baby sicker crampo, no man to my son in the back here, no boomidia. The weeks are the last weeks I was half flaming, a boomidia. I'm dinner bar, a friend mail for cool. I'm so damn a Japoma. What I say, Patchan. Oh, school your literature. Just I saw that was sunrise your boy. Witnesses and your man, some of the form on one bomb with you may be sorry. What's your body, your friend say? Mary Foucault. Mary Foucault. And I bet the mammy so they say. I'm a Japoma. Hey, now some of them come with the moon. I said, we'll see some eyes about the me credit. You're from one phones near in Twanko on yo, your second case, no, any. Some of us said, be I most times. A man and a dead man, Eba. And then the near name. Yow. Or no so your baby aba. Also now your baby chimpna. No bano. No ya well said no chimpna dear. No tree. Now then I need some ban where you go. Sir, or my mea chance would in Boko school. Until the denny trim. Until you say ba no I say no. A book on can't chill me. No I say no. Until the say or catch him say one you. I'm saying no color. I'm going to test man so when you're there. One check it. Say or check it no. Na apahun then apahun ni se na ede apa ko check no ansu mi no ba mi am check ne de na apahun am na ni se na nya 2 months am ka chen se dan obewo se mi wo sa na okoto wato adura wa ede wa se no ntimi de na mattress na se asei muja ase mattress no ana mi frame ma na ma mbe ede ebe hweye ntimi wona na issue ni si ntokwasi ye ani obiatin baby ani asa kabuma nyisa ayede asaba ode asoma mso odin beku skwa aso bese na misaro bese ne dia onyi misika 3.5 na midama ase fato no ana bede ode bese nyisa no enti fam sika ayede emame ana maame ne dum sika ma obidi se mfa anyede embleme afem wano afem se mimi disika ma oba kwa mpa ano bomi dua ho de yebeba ho na se na fe na baba bo na bo ni nyede o baba bo na bo ni eda to aso ma me ano se mi dis na ha enwum na se to aso ma me unim to o boa o baba bo na bo no jua to aso ba che unim to unim to akasa yo me pa cho oba ya ye kana se me mboni din ni bio ye be frɛ no
when you feel say but you no benya 21 years 21 years now pacho we need the one kasa so we say but you 25 years 25 enti mefa wo ye yawo me ye ya enti oba ya kana se so ye be friend ya enti ya so di say on here the Friday ya won Friday okay enti afia enya 21 years mommy no mo ti asesa bo twempna no matna di fie say 3 years 3 years okay nti sa 3 years na matna no wa wo di wani ene wadwe mo kaakaya enyiguo no sai na mommy no maboa mo ho na ono aboa no ho amoyi nyinsa yegu oyi we kan miensa no waye miensa ana waye na ni nyina wo ya we so wonye da bi ni nyina me nya we we na first one there no yo ene bo me nkomo e pa chiri di kai meda na na bila afi bebre o de wa ya ma me afi twa mu no me de masem beda no sa san kwa ne ma me ya na e wo hanom ti me ne no edi nkomo bebre twa nkomo bebre sofo bi ye bukata chinchin me sa sofo bi yo dey o ye bukata chinchin me sa se obama sa se edi be 6 years na asase na me sa nka sika so a no waje sofo no wasase a woton eja me ne sofo na bila ka so ya azan na odi e kwa asko police station who case na I see na eno ekowie say nyame adum ne na bila adum ntine me sa kan sika no okay e ma bibia ayede eye boko ene ma me de ma se mo foro se me de beda no let's odi ha yetua mu da o ba na ba ku ni ko yie no o de second one so aba ba ko no obi twiu di wasase ho na we so obi twiu di wodi ehu akontu Maxi no mu twiu di o yo bo me nkomo yin ni nyina ne se ebe 11 years ni kura ache bebre 11 years pacha asem na dia ba 2013 enra ye kan 1987 asem wo so 11 years asem wa ba 2013 ana ye se me tu kwan ti me tu mi nua boy ba ko no wa kra da Akoma eno ye se we ni akontu de membla na obenyu bi amena de aboa me ma me ko ma me ni ko didi nkomo bebre on deserve say your friend father the mere irresponsible father on deserve because your friend father because the muke say we show oba no a can you even claim so oba there be so what you say and na you won koda bi wo wi ase they don't even know where their father is san koda make say on papa you mere irresponsible no or you irresponsible ti koda no wo mun say akoda bi okontimi bi say na ma me say mommy, where is my father? Because all that answer. Na mama no call him baby papa no wompo. Exactly. It's mommy ntimi nchire say, "O papa wa because a man say baby, mommy, then akwada o you so sensitive. Mommy, then how did he become my father? How do you call such a person my father?" It's your mama do our woman here mere irresponsible. Okay. We expect to be do no cry ye. And you want vindictive irresponsible father. Wow, vindictive. Or you're vindictive. Okay. But make sure say they is right here. Vindictive, irresponsible, no. Wono otimi kwa sikeni. But or punish akwadana. No. Innocent child. Because of the obani ye no. Na era ka say. Yes. Obi all man is because the maame no. Maame ni nti and yes, you need school. Okay. Your fathers know yes, you need school. They have the money. They can do it and do it well. But you're vindictive. Okay. If you bra, one worry woman, and now man, John, one I say for reason, my men and trust one worry, and I say BBC or Montemtiano. Sa pain, you know. And you won't pay a quite should be a chia, my Minnesota. Akwa na sofa ena be me bo woni timu se wona nhwe na ye na fa ko maame so vindictive no no won show na won ye en fa ko maame because no punish maame no okay de to su miensa aye stingy sango fo ni kin no mu ye hiafo stingy no so stingy father won wo stano but it's more than research here so and the abusive the abusive irresponsible father no onu nim who akoda na pe no digina tem
opede wa wa na fro wa fa kwata sem free akọ we start didi maami atem no di watem no di maami atem obeko ne scam bi ni table so obi di watem wa obi di watem a na ba ko bia me gya wo mu about a stingy father no woni abusive omi time wo 18 omo ma so doso na make ba no sa in fact stingy ni abusive no omi time wo 18 omi time wo 24 wo mu no enye so wo ba wo ahwe no wo de awodudu no gidin eba no wo winu awon hwe no eye din wo peso wo beji ma wo 20 ma wo 20 na die hu ne se wo muta da category in fact research ni chere se wo muta da category bim wo muta ye memo wo ko transfers nimbo bi adi o anti bi media me pass ni nimbo bi adi eti o transfer no wa transfer go bi a wo ko transfer so bi ane ba wo I said confirm na ada no wo kan wa amen kan ni and now no ati da fufo ni so it's okay no okay we kwa ma on kan ma ka se dia so ma pass bia but omu ni mo okay but ba ko abia metima ka ya driver for en na kan pesa o man dem aka se ba pesa ba ku bia menka enchenti mi okobro ni bia so kro bia so wo ba na jini mo no on ka so wo ahwe no otugu wo okay na ewomu na nyame to nsafre no a anase nkwara ni bi ba ba ehwe no a odi a kire se me bani o we bra na me wo sunwan no na me hia ne maame me wo fa me tira ne nchen back le wa so me care about 20-30 years ago one sheba o ba but me shase and me say who is a parent nti ye ndi kan shase enfemfo because sabio your biological parent your foster parent na dey keka ho but who is a parent wow you ahwefo ni tiefo nyina ye chiamo ama mafinhia pa ye si afemi weni afiada etoso mienu na nokwasem nyame anim and the topic na ye be di nkomo no one of the sensitive topics are say we clean and we expect family life issues mo abon say one of the sensitive topics are we are say as we said here traditionally you see defining parent and our father and our mother okay and United Nations omo was said you must define fathers and a parent nti won say work as an obisa me question work foster parent guardians any sane maniama no in fact ye ka awofo a ye awofo awudonu okay and we wiase enan anase num they didn't kan ye biological obi o we wiase bia e biological but enumpo ensem wo ho na biological ne chi no your community parent okay and your organizational and your spiritual I think 4 okay. Biological parent you know and I am for foster parent in count any 5 foster or guardian you fan count na any 5 I say when you people we asibia we adam ni if free wa when you people we asibia no ba ni be ma na wo won and the biological parents you know enifu wani aba community nyankopɔ nyansem no ye woni pe bi wo wa oba wiase a onbeto na wofo so what mun akwada bi wo wa awo mi na ne maame na firi na ka akwada no akwada bi wa ya nyimi no na ne papa no wu nti sa akwada no onbeto
biological parents benyamin nsem no akwade bi ntimi yini without a parent bringing that child up and it is so no be refer no communal labor. It comes from the word community community na yetimu no yewo in fact community ne buta ne say kani no yewe yankwada no sa kwada wonam na wonam baje a awufo bi atimi ka cho say hey kofie so all that here because enye di owo ba no ene hwe ba pacho say enye di owo ba no maame na onye makwada no say papa na obi seed ni maame no ono nko an hwe ba no na me wo book bi a metro ache but me say we dey say e ga me wi the potter and the clay. Okay. Na book ni baby me kire bi fa divine shifting. Wo hwe Bible mu a obi ti say Joseph Nyankopon da nyansem no say daachi oye governor ewo amanoni o my fufu bi so. Enti Nyankopon yi ni fie ni papa ne maami fie biological home na ewo so onyi no because to become a governor you need to be trained as a governor. To become a footballer, you need to be trained as a footballer. You need such environment. And to environment, it will train you to become that. Okay. And to Joseph also Daminem, and which I said to become a governor, so who are sitting in the BIB. Okay. Number two, Joseph, you transcend to so, and which I said Nipe Bia, so person leader, or say, with me managing and some keka, also managing pain. Okay. If a leader won't manage pain, naka akaka especially if you want to be a pastor or a leader dia wunya yene dia waye nyina ebe ka to so enti no ba bi twa to Joseph so no also ko prison na okosua abrabo a ya in fact the worst life we yasipa no is to be kept behind bars I say go nye twam ni am say ko prison enti ya kase kan ho asema ho ahometi one place also there's a Libya bomb empire say ma onkodi one day kura nti yenwa no mo gu sabia no e wo say ya na enya odoni passion bi di masafo no nti Yakopon nyanse mo for Joseph to be a governor no e wo say na me shift no into different in fact the area ba kokra ni say also usan na betrayal o say usua hawa enipa di rambo enipa ebe wo enipa wayo mo papa enipa wo invest in life also omuye osa na sanye ma wenyi na nka community ni mu na awose nipa nya free okay we fi community a ni aba organizational o si e obi wo wa adwuma timi ana school edini kodi ya fa se bia watsa na papa na ma menchi akọ JHS awie okọ SHS okọ ni mfie miensa okọ university mfie be 9 ana mfie nsia ni papa na ma menchi campus o menchi college wo awose Nyankopon ma no lecturer bi teacher bi no offer me seba in fact na me yansem no odasani bi ni yaso so wonyini ama obetima nyini enti na we parent don't assume that unko na wotete ba teacher kan ho society kan ho ni na bebre ansani about spiritual o say about so dem a obi say my spiritual mother obi say my spiritual father ye woni ma bebre ho a eni paintimi nya no wofie ye fa ye woni me bu a you won't get it in a classroom we nyan wo fie charity begins at home na ye kan mistake kakra was asem no charity o di ne bani twa say entity e pa ye fa ni fie in fact an entity nya na fa ni fie ye fa bi wa bonten ye fa bi wa classroom ye fa bi wa mmea bebre inti mawi ni say no ye wo bi wa biological parent that onya ye no because say no class mo you breaking the father into mother na I think another 4 categories of fathers. Okay. One more irresponsible. Okay. It's papa who a parent is. Aye. Okay. It's for the benefit of moi. I feel na ya joining wo onia TV no. And then madeni faswa. Otimi dwani janko da no. So just here. Okay. Na adeba ko ani pensia ne enti ase ni say. Aunty Bea wobi shedan kase mi papa anhwa me ntimi chia ne soka okay tie ni yo asem we sensitive wobi ani obeka se obi se obi o sa on so vindictive dia wo ye me ne musuma ye obi
wei ediba akoma mu nsam so ewo akoma 87.9 they say obi to us na de ene omo ma na da bi ye wa ha pa aya ne pese mutie ensam ni bi ayakeka ene funny clips ni bi ne wo hu nsam aya ekoso ewo yendwumedie eso akoma mu nsam dwumedie na enen so adom yen 20th of January enen so ye de enkomo ebram January na ka contentem pa so edu ba bi na fe de wa ogina ho wose won kokra na bosome na so enso say ye wanyame opeo ye be survive to say bosome no ebeso ye ba mu nyina aha edeba yendwumedie so yakaka say akoma mu nsam dwumedie de etese abenkwan wa mekan ye won say abenkwan de wo yi a eniama kompa sa na akoma mu nsam dwumedie no enso eti yeto de bia ye de obi a ye bu ne bukata ye de ne ba ye de obi a ono obi wo convention ase otimi kofa na okɔre no na osan de ne kɔ ye de ne ba obi wo so a ye bubu ne dan ye de ne ba na ne dodo na de aya yesua de sa na ya ye de ne ye pese eye na enye sabio da ne da na me ni obi na wo ho na me be bi na me ni oba bi na wo ho no nko a yesua de so papa esanse enumu na Ghana ebetu empon ebi wo ho de na ye de sere na so sere bebre no aya wo se yenya bibi nso yenya aba bi wo ma ye di betu ye ho efu na enei yankoda na aba no ewurade na ne yankopon siwa gegem ebi mo se maami fo ne papa fo no omo fere so omo be kire omo ba no sex education e wo fie meaning say ye kwa ye school mu nso education curriculum na nasa curriculum no portions bi also so sex education e wo ho entene ye bisa say whose responsibility and I was say or share your man sex education papa na said ye maami na said ye school for said ye ana sofo kra ana imam wa said ye ene san komo no na ye bebo say be ya ye ma no e be hu se ne wo say e ma ne mema dance sam no ye hu ni ntam ma ye hu ni ntam na ye hu ni ntam na ye hu ni ntam a sign na sibuaye ene san komo no na ye bebo ye wo mpanyimfo wo fie ha wo be kire yen sansem we nyina ene mi nua ma nua enu nyina e wa ha o maje o makonwa o so de o de ba mo mre be na o ma me kire o sex education o munya bi kra na ebo obi se boy ebo a wo mo ene san komo no na ye bebo ye wo Miss Ethel Biama Donko oye Aska Municipal School Health Education Programs Coordinator ye wa asko ye bibia ne ye hia education directorate for na asko ye nkofa keme for me ye hwe wa ha ye de asko for na ne be ye topic bi e be treat bia officers ni bi wa asko municipal assembly nko ade a ye de sa advantage ni opportunity no ye de be ma omo san say ye ne omo na eti asko krodium hanom say e na osan ye acting girl child education officer for asko municipal assembly Miss Ethel Biama Donko owaha obeji na konwa enche bia na ye ne no abosa enkomo nyina ye sign ye maame baako Mrs Ekuya Efriye Vifa ono nso ye former senior presbyter ewo Ofori Chrome Presby ono nso ebe join ye se bi ono de ni fie no kona ni mu pa no enne sex education no kra sign no mo de no mo ye no ene ennei ensusunye bi wom na oba ye level no nso so abi o minua ma no ewa ha era ena Peggy enso ewa ha no ma omo nso de o ma dwen kire beba emrepem no ye be bia homatofo no na won so wode e de ababa be kan ye ho nene your motivation na ye dey bro ansa na makomini amba no ho na say change your mindset wadwen po no sesa no wonso obi wo ho no ma na wiase oba ye de bia odwen bone nko a negative enye ye enti de odi ne sabe so mbia nso enye ye ampa mintimi nye enti ade no betimi aye kra ne mind na ka che ne kra ne honhoma ni nipa de ne say ade no ntimi nye na wiase se wansesa wadwen po na de odo sabe so mbia enye yi enti enne na watwi ni na kakakra e ma bosumi edikan wa fi 2025 makọ na wie ye no de ye ka che on say change your mindset think positive ade na edin se de kra show hu kran na ka che on say ubetimi aye na wutu anamo no na mom we ntimi anye na ofedi kra we hu say wo start ye e na we ntimi na we sua free mu na wasan aye wade ni ebiem mame fanchi ashonkoma mo amutie ye nyina na mama kwaba ewo dwumedie no so na ye nkwata kra the western region na sane yesi omutie ye no mo hwe ye western region no enya asem keto akra ntimo amunya hu ye wo TV so na emom mo hwe ye wo Facebook no na mo western region na ye nchia no
eho na yede ekoye yeda mu nyina amase mo betimi ahwen e wo Facebook TikTok na YouTube na watwi Ministry of Health no ekoso pa nti se munya wo TV so munya wo TV so akoma mu nsem we still day on na emo mo pesa wo hwe yen dia wo betimi akọ Facebook na wakọ hwe yen e wo ho era good afternoon Aunty Bea na te say adom ene de Yesu adom eko eye me ho ye pa me ho ye pa Peggy Aunty Bea pacho so ho te say Erade adom me ho ye pa yede nyame ase fie so boko Erade gusu ehwe yo enne yesi ye be kasafa sex education ma me starting fear rawo unya sex education kakra why na mpa komo no bia na chere me fie esa me de me ana me uhu de me ye na gusu jina mu abesisa ena gusu jina mu abesisa obi a hye na want na ho aka say wo fa be ma obeye say wo bu sakra because that time na ya na me nim say na me bu me sana me nyam ne ma me neti Mimi si munya no amani na me ka say me fa fuma ko US anka me dua ka ya na sana mfa mo ba si me dia me Aunty Bea obi an kire me hwe me ana me ne mu a na me by that time so na school we nim say ye kire na ya kire na me kire papa bai na teacher ni ba kire kra na ye hu sa o ye dey na hu ye nya ya ye hu ya sa but I want them make come some natural back door and you be our chaya na ye you and chaya na ye I see it was down for sex ed if you na school dabi and na school now can school last time I do stage na e be chere na why you dey over here wie coffee I see na uji di say bia ka unya sex education from fear entemo a e bia ka wontu ana mo bi yes bebre okay yes bebre it say wu tu nkofo ana oh yes oh yes sure oh me too for so mo nya but ye tu mo for na muntie dia na ye hu ba ji it ay tu mo so mo nya de oh tobo na tobo ase ewie nkunim yes e bia na on se me de me ko na me nyae na nyame adum so nti me sat na se dwene hu mielu amene me na mesie baby ana wa nya sa opportunity no nti tobo na e ka wa wo fo bo wo no ma na nyekwa because me at a point say kan papa ne ma me nko e bia comment ya na o ma ba mabu say wo first born na say budi mu asem sa de yes ti me na na chine no say no eyin na ya di ko nsuo ne ba na say wo be sa ko upo na me say me nko because wo bua me so ba na me ye na ye ena me disi Aunty Bea me de sex education de ma no onyu adagyo bet na se a kire wa nye me papa so bet na me chese sa time no na me ma me de ye kọ me papa krom ne ye kọ me so am na me so an wo 10 ni mo ho adagye kra na ne mata na wo kọto mo no wo adagye ana na wo ni nua be maba ti mo nyina mo gum na mo fitu fra na mo obi ye de ope ene ye kọ na papa nsen ni ho ne ye fa kro ne boy Mechi bandi ojo on Porsche. Oh yes, Porsche there 100% ono there. No krampo wi ase no wo fefe me ma me ade ase ko na me there. Waji kra wo jata. Na me gina musa. Na wo ye de obey. Uhu ya na waji wadu say twan. No bia na ka chem se me na fe de me ya. Wa na atna say ye de ba bedri. Yes. Ti na ye tu ya hufu bebre. Ba me hu ne se de wo ka me. Se ye nya na hyase ye ne ntema. Ene ye nya obi chi ye tena ase kire ne ma. Se woni be makoda mu yesi ni se ye de nyinse be ba yesi anka bia enka anyesi because yesi so no nti bi wo de ena wiabo hwe ya because school mu wana niema school wana he ka we hwe o kare e se ofo ati bi ko wani ko pe ko yo e ra de de media to no adwa Aunty Bea na wunya sex education ni bi de Aunty Bea me free school mu kakra ina me nya bi free omo ana omo chen me hoso kakra omo chen o manyini na wanya bi ofie efie de ne ka me se wo ye baba ba akope wan hwe nya se wo konyimu a wogu manimu ase ena wo konyimu so bebi a wo kofa nyinse ni free no ene na wo kokobo wo adwa wo honom ti mam de no ka me se boda no so kra na obekọ ne beje na obedane krofufuro so ni a obemame akọ de no ka no but oma once chini si anche me miensa no what is sex ema sex me dia na obenya film what is sex ema how to have sex what I say
Inti one champs are the millions ano. But me ye free. My uncle for no mo chen ho. Any school mo cry no. Omo shadan che yo, eno ne adolescent stage. Okay. What I say, adolescent stage, mpokua na ba ebe ye usei, ebe mo nya feeling say, na ubu nsa, kwa be feso, o man che say, o say ni omo kire kakra. O Aunty Bea da bi, enne de wo kire, wo so kire mu ye. Sa. Ai Aunty Bea wo kire, chenkola ni ye. Because o ka de wada, o be very curious, but so ko sha de kra. Ai, o be very curious. Okay. You. Yeda se papa na ona ofo de na mo kire wo. Aunty Bea so hwa na. O de bi. O man kan sa but o man no manu afi no. Ono mo obo so mo di o mo plan fon komo. Kwanya ne mpna fa so like me the man say so we catch us say do you love me? O ka say yes sir. E straight to mpam. Dia na omokan because me kai say me sis na ha obi so dey by do you love me am say so shows you love me and this is so twintwan woni na ankoda baby Aunty Bea say me sports game tina sanya mani ni musa na ufuni atinka and yes me ni atinka but on say obi a why sports pen we be so mambeka cho always mama me santem me de ko me santem intina sa adwene no emu netirim me ne de ni se me se me between ama amanfo but me ankasa me mu pese ne de na odi between oh papa maybe sa Miss Ethel so between no so yes education na ya no so yet I say you person che so de wo ye gangaria we sue fra amanfo ho e na wo de chi amanfo but one kasa mu de na between na onya me bi kakra show moto ahia me chips it's a kind no chips. Aye. Chips and some chips here. Aye, na ma chips. Inti se o chole tane de ba. Na me de de kwa wo ba na de na 10 pesos ro ba na wa chips ni bebe. Ah, Radinya. Aunty Bea na me oga o. O chips no. Radinya. Sometimes not chips here guy pa. Aunty Bea na chips 10 pesos ro ba na ma. Ya de adom o de ato bag mu a. Ejuma be na siwe. Miss Ethel wa. Aya na ye person chom so omo nka no kre ne nyedai enche ye ntino de ye nim to bia madam beka cho omo chese education bo se ye da fom twe just the money be na for that day class one no oh that do omo jabo omo jai teacher for ebre ai sana de no that is not the best aya na musua we TV so yes TV so any social media eni ema dia be krum ha no me se saka nim de wana embai ba me pese mche say ene yiso na make am ene yiso na make am na momo de na pegi timi ye bi Aunty Bea na de nim say ye nim no me sia wa himpo me sia o ye ko ye like o say ye pese ye sha de papa na fa wo won fa hye no o say kabio na me ya de fa wo won fa hye no na fa ye fa wo ma me ye sha de kro ma me ne papa na sha we suwa ho me ye ma me so ye papa ye ba ni ye fe na kosi kama me ye papa kosi afa ayi ni so na beba ye no na tie ntia so na ye hu na wa ntwi makoni ye no abe wi ase na se mo ye dwan na wi mo koda ye di wi ane ye di yo ene na dia Akoma ayi ba consultant ma me fa we ntwem enefo de na o make us o mo hwe ni social media ene TV so ne ade no ene me fa say last week na me no obi di nko mo man pani bi o ka se mi chemo se wono ala yo ne yonko ono so ye pani ane ne afi wo se yes ni abaya fam wa bi chi ne ye ya kan de ye bi ya so ba wo hu Aunty Bea wo se ye man na ye 100 years kra o se de wo ni bua ni poda ba se ko hwe wo ye ma ye wode ye wo kwa de wo hwe ye mbo se ni nana de wode ye no papa so peso wa ye wo de ma kra no papa no nyam de Aunty Bea obi ayi bi si ba dia bio ba abi bisa so binya wa yi da wo denia obi ade no kra esi aunty ade se de cheso no ha ma ba ai na wo de tele Aunty Bea papa no keka Jesus nya kwada was form 1 SS1 akola chi ni share dem no yesi bi the farmer kan e takala ne abonike ice cream ni tontom ni ma de kro ice block ni tontom eni ma hu o baby da eni ye ya try she
papa ne de wol be ma wo me sramo ma ye se me kwabro tira ene do koye ene do koye me nkoma o kwa kwabro tu Friday back, my mom forgets my mom never forgive me. But one for topic came by a jam on Friday. Now, one by your movie was so. So, yes, I don't sweet maybe so much. Aunty Bea, Madam Omoa should be done. Oh, yes, I demand so Omoa should be papa. What I can say because a tremory. But name crown on mobile, Aunty Bea. And I mean, so be that will be 2,000. So, age, any Zima, or the best social media. Only the Genesis can make a custom magic. Only sign here. 2 rounds until the time we do. Can't solve Bejana Bontin say, and I gave me another one. Me, I damn so many water. Only me, I damn so many water. No one animal. yo, Erani Peggy ever sign abebio na omonso e de omadwen hire e de aba na sabre de ye tonsa ye de afre ye nuaba Miss Ethel Biama Donko or ye Aska Municipal School Health Education Programs Coordinator onu kroya esan ye acting girl child education officer na ye beko ahoma no nso ye ne ye mame Mrs Ekuya Efri ye bifa or ye former senior presbyter of Orikrom Presby ene ye nkomo no ye sex education na ye hu kwan a e wo se ye education e de ma ye nuan titu ye kan aya na ye concentration no e wo e ma no so esan se be ma akra no kra na panyin ne be se me oba keto ape na ma ampene a ontimi nya me hwe but most times because a man no omunya enough education enti no ye kan ye na obi de no di chips koye between ne into obi re chips between and the night means that if a crown no crown pona ono so de be ma ne kwa akoda kra we no so e chips and a piki kra ohima good afternoon pacho me ho ye papa pacho na oto no mo cancel na ye osre papa between na four edge chips me ho ye papa mo wa adwuma ye o papa and the kikin e sound familiar na say the mo ti wo school na bru we so kra waje ahome ebroso ebisu sa ebroso okay ma yen sha say ye ba sex education pa any day yen to mamo mo na mo ya church sex education no me de kobrofu mu na me de abatwim okay e kan nyoma bebre e fa teens no ye from age 10 to 18 eko na efa say ube twin abstinence baako ube twin ho so ube hu date a odi menstruate data we are safe eno so fa sex education ho rape so fa sex education ho gender so fa sex education gender no tell say female na male and our identity obi wo ho a baby ofinu culturally baby ofinu ebi akro yi so ye say wo ho say ni na efa sex education ho ansa na wo no sex na nkasa no so no education sex education any topics bi mo a din pa hard topics e was sex education okay nti sex education there broad thing eno fa endam ngwa endam kitiko all right yo enti say ye hwe de wo wakekan ya ye ba ye school curriculum no anase stages ni mu a stage bay na ye kire sa sex education ni e wo ho ana level bay na e allowed say ye kire wo ho no but from you say how we want know whether he or she is ready for sex sad time no depending on 10 years send you be physical development epie eno no wo pani no akola no dan wo no se oye guardian se ni pon ne neti se ne maame se ne sister no ne neti se oni sofo bi neti se ne teacher ni bi a o confiding in onu obetimi start se one ne beka onye hu se ne nyoma na start pie physical appearance sexual reproductive system epie benya ne menses ana say ni motum so ebema
ni Adam's apple no epie ni nene breaki oda onya wet dreams oda sperms ni bi epie babontin oba no susu no ni nufu ebobo ni akosua no susu no timi funwi efunwi starti funwi na ne hips develop okay sa nyoma na start se ba wo oba no mu a na se be ma no mu a o so start na woni ma no because bi wo ho na ne de ne nyamba nti wo ka wa yira kra wo hu hwe nti no na wa so short time na pa and what they can a boss pa and that's over per group na o meju adolescent no pepe na what waka I can't you enti ye can say no obi be bisa say sex education no does it start from the home and I say it should start from the school starting from home okay because akola no otifie ofifie e na eba odafie na yesu school for teacher for na edibi asoso ewo mu say odi more hours e wo school simfie but e was say parents no otimi anasa kola no obi a odan no parents ni ja no se bi okọ eduma otimi ka kire no ntini teacher for enko eduma o say start fifie okay ifie all right yo afei na odi wafidie no ato Akoma 87.9 na enne yesi yeye adesua yesua de esan se wutie ye mane bi enkoma a omo ebo ene eniama enkranketo a eya na ayemhihye ntene ye kasa e de afa sex education ehu na in the studio no Miss Ethel Biama Donko oye Asokwa Municipal School Health Education Programs Coordinator ono akre SA Acting Girl Child Education Officer ono ena ewo studio a ye no ebo enkomo na yebekọ ahoma no so emremu no na ye ne Mrs. Equia Efriye Vifa oye former senior presbyter of Orukrom Presby eye kakra ye ne ono so ebebo enkomo na yembra school mu ye manketwa no mona mo ye girl child education coordinators any school health e die enkomo na ye manketwa no omo ne mo ebo di omu hu ene di omo ti is there any hope for us o shebo mo nkoma omo ne mo bo so far as sex education here constitute there eye emane mema nemu ensem no emano enkomo omo bo no se bia omo ko break na wo tuwa so pa ana say omo teacher ni class a nkomo omo din anu odin ni nna dina ni mama di ni phone ama no ana wa ma ni phone ntino ensem bia nka first no nko ntimi nka no ye mre so na ntimi nka ho ti say no aye open utimi ka ebiso wo ha oda single room ti dia ne mama ne papa ye no ohu nkola no bisusu ye nkola bone enyoma omuhun nye no bi na ye hu yesi onko hwe ni homework no nko ye wo onko events internet no nko ye a se no kola tune kra da waje no so a kola id je be ba so no advert be ba so no enyoma bebri de bia e de ani hu enyoma bebri nti no ama ye nkola no e wo se e de ani bom nkoma nyama be sa na omoti a mo akasa so moti a aya mo ho dwiri mo media me nyanti bi de mo na mo school be de nkom ensam sa na aya mo akola bi ti mi ka se me die me pebe ma no kukusu wo nwi pa oso te wo shock na odina ho na kwa me na 10 years okote wo hin I was your pede be ma de kukusu wo nwi a oso te pa wo kwa akohwe na 10 years akola akola ketuwa je se wo fan susu no obi susu wo ha obi school a no o ton nyuma bebre wana de ma wo se me wo fa ma me fo ni bi so wo ha wo se no uncle nko ha no uncle nko ha nche no ofefe no wo fa fo no uncle ana family friend okay ofefe no amani sika oba ko bi owe ba kan say diska ko tokosia de bia o tokosia ko share ne ba otomienza akra no odi mfie sen
12 years. De bia odi kosua miensa. Na wo yo. Sane yeti. Cause yo mo ta ba ye ho wo office. So ope pad. Oni pad. Nti ya ka twa mo se bi wo ho a oni bia. Omo bembe no ma ba office. No ma be GB wo ho. Ebi wo so ebi wo school na de amom. Ebi susu wo ho a obu ni nsa. Papa na o ma mini ni bi. Entumagu yi ontimi nyusu ya che o mo se ne ye pam bi. Okay. Omo se omo timi hata enye hygienic. Nti no so ko fampna. Mate fu yi. Sanitary pad ne ma nkra ne fampna. Nchema obewe obekọ into sex prekope. Wow. Nti nyoma bebre no mu hu be ma ne oba eda omunim sin yen. To start here no ma pai. O start class wa. What you when you correct no say omu won kofo a omu ni omu di nkomo nti bo no akore we nim. We akore we nim. Say the momo che omu de yekoloma wa obi su wo ha onim sin wo. Wo che ne say we libido best sorry. Say we do adolescent stage no. Mo sa tia film. Nti no anu na what time was so control na nko be ma ho. So we che ne sex education. No the use of contraceptives bebe mu. Nti e fa nyuma bebre. Okay. Nyuma bebre no mo. Nti omo hwe omo animu sa na mo a cheche for da mo gina ho no. Signal be na e ka kire mo. Say enkolere o maso. Nti wose ani ko mo ho. Say omo mutimi frɛ ebi mo. E mo ba at what age now feel say enkra no yen pese ye be specific that be at this school or that school but meaning say once you are the municipal the schools be bring na wo askwa ha no say at what age pa now feel say enkra nketwa yi omo have sex a mo tina mu ho a age mo nsem obi wo ho a obu ni nsam tem ni features no the body no ense akola wa ye pinimu prekope ti nipa bi say no for say on belonging to class no one when you in class no one or for say because of the features into no obi o de be equal na o de no ho aben eno so no ba hwe na de say akoye into there was say you started from 810 and I say who say obi wo ho sha na the features are started but starting na ne kan about sex education na me bisa say enkra ni bi wo at what age na mo who say this age pi bia 9 years 10 years we breaking the virginity to you the girl child education coordinator ni ade no mo hu a it's really surprising and sad. So I say ye hu eh sir ye hu bebre we ne kasa jobe no hu dia kire wo no o kire wo say enkomo na wo di bi wo de wo no odi bi nti na say obi wo ho mbu ade na say kasa na o ye ne ase o ye bibi wo we chi say ombu okay na say bia ye nka ne ibe na obi kra say bi ni kra e twin pna oh okay ntinu so they possible 87.9 nti kwa ne de ye hu omo pa o manyinyi ti so manyinyi o mu sushabat o manyinyi all right yo yanko yaboafo kakra ye ba ye baba madam ho na oni yen abefem se wo tie ye na wo yo wofo a edie na wo hu wo ma no ho a enkomo ben e na wo sa wo ne o ma no e hya ase edi ma yanko yaboafo kakra na mami ndi kan emfa won hya ase se memi nda edi yenim ya 23 January 5:30 anopa ko na Akoma health work na yabo hu dahuro na no na ye de ebremo nti sabre ye tun sa frɛ ekoko ahodo nyina schools skip fit clubs football team supporters banks edwumayefo fan clubs sorry emako ememako youth groups ni nyina mombra na ye nante se mo ba na mo branded t-shirt bia na ma share na mode aba ye be sha se 5:30 ewo Akoma FM ye ni mu heya ben shopping mall no anase ni shopping mall main gate no na edi ehwe ni mu ye wia ye nanti krom ha nyina wia ni akɔwie ewo Asqa Astroturf no so ni akɔye aerobics nti bra na be kan ye ho na ye nante na ye nya ahoden grow fine herbal tonic cause it makes you grow fine midima for herbal clinic Dr. Time that so otria herbal powder ojane shiwa wara obeba Congo ointment Dawood Herbal Hospital Jovi Travel for Jobs and Estate Agency omo ena eboa yen eme ye de sa Akoma health work ye de ebro kan hu se nante ye de
wona ante amfa so die bebre e wo so eboa e ma pressure no esiesie ni ye e de ma nnompemu emu ye den eto stress so enyina e de ma obi wa na de bia ne mood swing enyenyenyenyenyenyenye wona ante a eboa e ma regulate na ma stress levels no eye ni ye e ma se be ye na wemu na echina wasre kosokoku ni nyina ebejai bra ne be nante na wo ho ento 3p garlic mixture enso edro ko bia eye papa ya ye natural garlic ya na mpanyufo de egutuo ma ye ton ye se wo garlic ne sa na sabia ya na echiren kano ompe enti ene ya 3p garlic mixture e de abremu ya ye natural garlic ya ye de aduane na ye di ya ene ye chi egutuo mu aboa e boost immune system no o blood pressure no e wo soro ana e wo forma esiesie ni ye e de ma oba wote ya ubu nsa kope 3p garlic mixture afei nso se esichire ana sugar level e wo soro pa nom 3p garlic mixture ni bi ebeboa wenya stroke asthma ojo nso na wo bre na wo ti yawa yesrewa arakọ ne kope 3p garlic mixture ni bi ubenya bi e wo pharmacy na chemical shops herbal shops Dani Herbal Misty Herbal Colinac Herbal Apidank na Angelus ubenya bi e wo ho ato na wo pedodo atu ana wo person doctor di nkomo a friend e wo 0248 928824 0248928824 3p garlic mixture ewo toa ebo emu ne box no eye kokko na garlic na eda toa no ho enso eye kokko grow fine herbal tonic o se onum bia it makes you grow fine obeda sorry na honam ayo memremre te se de ya bo ana oni obi akon ewo wonnem wonum mato onsa no na nyina eye otititi woda mpa wontimi enna oba ubu nsa emaye obi wo ho 3 years ni sebio mu ne sada ono so a ondu ni menopause stage no afei so bi wo ho e ba tot enne beba echina emma eni tumba saba kope grow fine herbal tonic ni bi enom ye de cocoa ene ye de aye enti wopa bi na ono ma eboa esiesie o menstrual cycle no e de ma e ma ne de ya to ni din Dr. Menses doctor waye edro yie papa enti pebi na eno so benya bi wo pharmacy na herbal shops a etwa ye ho ehia nyina sanso na ode van enam kromu sabi obi wo ha no wo dwom bi owo no ntimi enko baby enkonkonkoto bi advance no nam krom obetina opai grow fine pebi neto o pedodo etu afre doctor e wo 0244 596532 0244596532 Agbozo Herbal Clinic enso si odinfidie mapa ehwehwe oni padua ni mu ni ohu hawa etete wo na owia odi herbal medicine e de amount ye bibi nro ya na waya odi e ma ye nyina anti se typhoid fever junso mun yarewa ahodo enam yarewa ahodo wusisi na ye oya obema na ntimi engina so yi a ye Agbozo Herbal Clinic o se de won pekra so betini se bema oti ase na obema ewu eno de o de fa ni tokra a na wo ma ne bu afukra bra na o ma obema na enya adwuma se ne o se si adwuma ne pepepe owo enkran ena kumasi owo de chemso May 5 Old Insurance Junction wa freno ewo 0553 417752 enkran enso ubehu no wo kwashima no hini na himfie ho freno so wo 0241750282 Traffic Studios enso say o printing works nyina fabreno na onye emfa maw eye large format printing banners billboard labels se waye nro na woton na ope labels obeye edi amount bibia ope product labels there Fakwa Traffic Studios obeye ni nyina di amount UV direct printing t-shirts branding oye ni nyina souvenirs 3D signage engraving and branding say your caps books cars pen bibia ope say your branded amount no Fakwa Traffic Studios obeye ni pepe edi amount ubehu no ewo Araga Junction oben Iron Bet 4 Dino enim eho na ubehu Traffic Studios for omo ewo 0247 013561 0247 013561 and 0574 010101 ene ye kasa edi afa sex education eho emfa so de ben ene ye say akra edru fie bia ye ma no sex education na ya fa ama na ehun susu aso bone ben ene ba akra no so na wofo so na omanmu ni nyina eno pros and cons eno hu komo na ene ye bo ewo akoma mu nsam dwumedie so na ye kai mo sa akoma mu nsam nso so wo how bi wa mane bi na pese wo de brain na ye discuss ya
akwanya ewo ho dwumadie no eye mix afrafra ebi wo ho ani esua de ebi wo so ani ama wo so de wasem na awo no na odi aba ni aka na ye nyina esua de efri mu enti wotie mi en so wo asem bia opesa wo de bat se na wo twetwe mu konfo de omo de ba ye no na ni nyina ye bo o ma pe solution na wa fresh 0530 507849 0530 507849 eno any a production line no fra producers no ebefa na omo ne wabon komo ne apedate e dia ma wa won so beba na wabeka wasem na the sex education ye de hye na wotwe no ye de hye ase ne ye ne Miss Ethel Biama Donko oye Asqa Municipal School Health Education Programs Coordinator ono akre esan acting girl child education officer ewo Asqa yebeko ahoma no so enso enche bia na ye ne Mrs Ekua Efriye Vifa oye former senior presbyter ofori Chrome Presby ono nso ede sebio ne maame ede no baba beboaye na ene ye nkomoyi akonyi mu sania yesi ekon mayambra minia Ethel ho na yensan emmo enkomo ni ebim na mibisa o se enkra no eka saa ensem no na mote na wankasa wo hu se sebio why stupid in their faces mujina class wona does it just end there and na mu hia mu kwan bia mo fa so as girl child education coordinators and our officers no modi enkra no FM because ye bewie no isusu asobone no majority na no eda ema no so yes ye ne say ye pinpoint ye frefre ye de need to frefre okay ye free in group okay because obi wo ha ne bedi nkomo a na offer so be beti nkomo na te say wa ba low to their level then na ya downfall na wetimi ebisebisa na questions maybe ote ni pa one ne ete nkomo bebre efa ni vidiem nyom obi so ha nyom onye wo obi so ha so na wo ye free wetimi pick say madam be dey me ni be free me ye coordinator office okay by ya me call rounds nti upon observation ninia omo ye wo school based coordinators okay nti upon feedback no me be maye no ene dia wankasa so di wanya ko hu bo ho hu preko pa ni odi mika no baba wa fa o we preko okay oh madam no bo fie no na wo fa we osimi yesi makasa na wo ka che o maame osimi manka ada na wo hanka o ka che me say me kan me wetu no fusa na de na akasa na se ekwan be mu a wakofie no okay na what taking it from there obi susu wo ha hu se uta hu ne se hwe na otaye mbe masempa no ebi o ha mu hu amu hu de bi ye invigilation wo school bi na omo ye BC na omo try exams no na me municipal special monitors na ye ko monitor ti me sha na ohun hwe ana obi ma comments an embe manka oni o ma da awie ani o ma me manka me ma se manka wae ana obi bi se bisam ho na ma bi ko to so na me se di asem na me di mi titinti no si fio be ma se manka wae ti se nyonko no san si su bi nti e po na me frɛ na me kana tite bi kan se hwe akola yo no mi school na akasa one plate we in fi school no ya de pantama na dishia akofo wa yesa e se o person okoye nails ni we okay so nim na say o wie so msa na ye o wie school no nya certificate so wie GHS okay me gene number say aya on frame so one frame no ho of a part to say 87.9 obit my somebody but me ma sama ma ne kwan enti e ho na me bisa say do we blame the parents nana because said they working or see went me ne maame anka is it say friendship no eni enkra no ne on Friday wo mo na mfum sin omawofo bi wo ha wo be ko yanim kan wo ye na me bisa friendship no eni awofo no ne omuma no ento oni time ma no oni time dudu no ni time ma akola no okay enti senka bi wo ho koton ade obi so ho ti obi nje nti oni si okwa complain
obi so wakoton ade just ka do fie obi fie na say ade asa askwa he ya school bi wa ha me musumi mbo school ni di but the popular school e wa ha na madam fu bi kira de wo ho na metai e ko ne ho na o say enkra na omwo sa school that particular school no about 80% of them etin ko fonchen eno mo ba sa me kan ye bi kra wo bu school a me etin ko fonchen so you can imagine sebio or enkra omote obi nchen sa e ba no sansem we say na all koka no kra no edin e bi kra na e bi efie treatment na ho no so kra no wa oni adanfo be ka che no ana fie so oni obi obeka che nti wa moa akola bi onya o keji mebo school ni din okay dumpasi okay wonya problem kakra na sata na ye former girl child we chuka kakra so na me ate no ono na no ye in charge yesi obesku a hu se no ho sense fi na say ba sense bo e wo ho ansa na nsi osu fi ho nti head no etam ne ka se onka tane ma me se on hwe na se no ne nkowi o ka o munye nti lady na sa na e fa no ne ko hospital ko e se ya fefe no so mo person meji atum nti oboka no sa de to no ho eboka de ne ko acting no municipal girl child ni o de ne ko sax ko hwe no ni bibia no ani botom sika na ne maami ana na ne ti ana se ye o na ne maami mo a so hwa Germany pa ko ne ye busuani no yes a and then ye busuani ya kra mo fa no ko hospital so 87.9 child abuse all right enti ye bi say ye ntimi amma enkra no sa sex education ya ana me ma ho kyen kakra fa ne say ye nyina na ye sua de for the benefit of parents for the benefit of enkra ebiene almost 8 years fire fem sex education kakra say bia your class now che sex education na fire fem kakra area ni akwa ahoma no so na ye ne ye maame ekua vifa edi enkomo ye specify wo enanimu ho ne hia ye papa enanum pa eyodi oh they be say your classroom enti madam mo be chere ya the sex education and then na wo endana nkasa no okay dia mo chere wo class na enyoma wo kosa endanum ho a so e beba ade na mo chere wo enana physical way no cho but actual sex na nkasa no the sex act no and the yenche say nkra no mo asua sex act minji di say wankasa mo ye chere o yenche the actual sex act okay the actual sex act yenche nemo adolescent no udu stage bia enyoma emo hu say wedu 87.9 Kumasi wedu that reproductive side no libido okay libido ni e atinka no atinka no so wo condom so ne be ma beda na oni oba beda okay nti e ma se si akra no your man girls no folly tablets mama phone say my enfam man kola no because e prepare omu womb yes eyi efin enye folic no so say folic na odi ma nkwa but iron ka ho se be obenya ho odi ni moja ne be ye we nti no mo say omo no mu a emo that atinka no which is not so eye physical development no ena ebua mane yes an nti na tinka sorry oye nipa obeka chose mama me da sorry me ho ye me say obi de nsa kan me na me ho fimfim obi de nsa kan me no fo nti no wo chia no places bi wo ho aye intimate okay uma opposite sex ne fa enka ho okay bi say we seek you consent wo kwa wa akola wo fie anase wo kọ bebi na be ma efro no de nsa boto menye din kwa say me mpesa na okọ kanekese nyesa wan kanekese a next obebe ko bebi fufuro okay nti wo kire no enyoma bebi ayembo nufu yemmo okase biewu na mu a yembie so ena wo oba so wo ti ho so a yentna sim ba ye nem jagaya
wo hye panty wo siesie ho wo ba no so no se wo breast so start say develop here ya advice o no ma me top advice ya ma o no on fan susu mu okay ye njane sa okay o mense susu time beso a ye di mu na nya calculate ye na fasa sex education but art ni de ye nka art ni de ba nyoma bebre wo ho a branches of it I bring it all together all geared towards that into no afesu no na rape no so asan be mu say obi be force wa ye bibia against ube no obi bom akache o maame untimi nka nche o maame na usuo pe obi na bo na mane tem na nkoye say wo de hye ho social media ni TV we go ahome ada ide na esi question no cry say manu esi because uni ho obe supervise no so ojinu maame phone cry say ma yesi menye homework we untimi bo ma ye den untimi na no ho say wo hwa ko si say oya de na we ye fio eno se mu yi free mo anya yi ana sa mo work na ade no ni na ka disua no ho e bi wo ho a topic mo mo so mo nkosua mo ko read about it sine be the next day no ade share no se ade share no ye enye teacher na ye kire akola no eye give and take wo akola no de wunim ete no so de bi aka ho ntu kosua to de wo be na ma wa omo kwa omo nkɔhwɛ be de so nkɔhwɛ no no ko defense side no kɔhwɛ e wo no uni ho ena akola de bia wo ja na se dem unim do ye wo dem o mu a afani free dem ho sa de bia wo ja akra hye dem se ne dem o tunu mu hye de o ma ba we de opedem hye mi oni na kɔhwɛ de o ye wo dem ho obi wo ho wa pe phone bi no hwe gbe ni sa dem mo a wo hwe o hwe pono okay enkra ni hwe pono yesi o mu nsua de e wo phone so eti ne maame ne papa ode obi okra na ode wayɛ fortunate ato tablet ibi e de ama no obi ozo so ayen to bi man but ne maame ana se ne papa de je ne fa sua de no enkra no mu nim site no kra se ye no ma me kan madam wa me kwahye na esi kra o se yes ensam ha enti ye behwe se ebenya ye maame e wo ahoma no so a na fe ye ne no abo enkomo Mrs Ekua Efri ye vifa oye former senior presbyter of Orikrom Presby na ono nso ede na dwenche kakra awofo no enne sebio ye nyina ye nimre 6 na ebi mu koda dadada ebi okra 4 na wefifie ne babe na wochekra na ne ba nenim se ekra no na ohun de hye okwa mache oba na ne ba no wada de ne se ne ba ne ye adien so osua adien so ohwe adien wonim adien so de be ya awofo ne emma no ebenya that friendship no say be ya bibi ekosu bia ne ba no onko ne cheche ni ho kra anko kanche no as a parent de na wo say wo ye say be ya bibi ekosu wo ba na bra bo mu bia no ka wo na wo say wo ye first person otini confiding in you nti yenya ye maame wa homa no so a ye no ebedi enkomo na etro ye lines no eto ho emre so a na wo nso wa be kire wadwen e de afa ensem a ye ken ho 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 emreso a na wonso obefreye na enne nkoma ye boi wonso wadwenkyere bi e wo ho a na odi aba because ene enne ema no esi enyem ntam no na ye fa mema ntam no ebro adwen ene entiase so askwa ha mo teenage pregnancy cases e was ropa okay my uncle jehoma me na me bi so question na me ne ese no wegu ahome nsam ha ma good afternoon okay good now so adom ho ye papa official panso ko me ti adanda na bebe na me ho dodo me so nyame adom mpa ebo ntie na de ye ba cho so ye de ma pa so ho ye de wait it's ni pa from hapa o ka me ka fraya no musio wi wai yo enne ma me ya kasa dia fa sex education ho minim somebody emunyi ni ba ne de na ye ne mo fa nkyerɛkyerɛ mu pa na ye de beba ye ne breso sania sex education no sa agye nsɛm o sa awofo no kra sa o mu ye na mpacho mo mmerɛ mu no na sena na kwan be na mo maame no mo fa so de kasa e de fa sex education no sena na o mu si ene mo ye no
Aunty Bea, the tea from Sassy. My money. No money education, yes, and it's a to conflict. If you only do communication, academic bar, any information. If you really can't do it, no one for about 20 a call for any banana or bag. You time no na mo kwan be na na mo fa so kire mo say wo bebu won sa e den na wasa wo ye be ma fa wa nkusunsu so e be ba no chese mo time de na bibia sa ni o yeah you can say e be tuma ka che so hey na mo de ma bi ankoda you go na for the ebi san okay ni so ya koda ni sa pre na e wo to be kan ko be jam ni na kan ko if you need the cheerful, and I trying to say, a corner in the over facilitation, and it's not charity. No moment to say now, because you call it education, like Roman. Not your mind to cry, and penny a man and penny fly and come on. Not a bra, okay. One time they let you at your cry and cut your body in pool. I know okay. If you are a future, you are really bad, yeah. This is a better man, a new woman. And then let's listen, so they are the king, you are blue, bra. Now, let's watch it. I want to go to the because of the blood of you. You could be a, you didn't see a maw. You didn't know. What's the income to me? Not personal, not mammy, a dream them up by your own mouth. And then I see a dance as well. Mammy, that's a pass out the Akoma motor to bring Musania, yet church more ACF. Now, ma, yam sweet Senya, while we and a year made ya someone with yummy. Oh, sex education now. Obaka say, I will follow Medi Ma and money, Ramomenka and Ma as in Ma and I am. But mo man mo di ehwamo because I said mo nchire ni o ye ne munya yonko fa o ti entime ne munni nkomo ene into no kwa be o mo bi computer so me se o ko na ke be no kwa computer o no ye e si ni be ma o baga 87.9 oh say I say you say you need to play at the place here. After you take a see, and let up say, some of the two of them you cannot have any other thing. You look really know what thing. And see, I'm not, I left to say, oh, and see, and let us say a good people, because before no call not the project here, and yes, in the crowd. Oh, the matter say, a matter let's look at it. The last year, young for the young make us. Mammy, for no way, so that is look at him better. But then you will be to kick a movie. Now they're in the whole wedding. So, not mammy, it's wrong. If you said, you know, in software, you cut me, you all like to see you're going to be to keep things and keep it. Now, on the country, let me say, you saw more in terms of ominous. You can also say, when you could not pay, not that in a minute, pensionary this year. If you need to take it over, that no man and some other and I walk with a crime and matter the payable. So, if you know, you give me something and the number of them, some upper women. Oh, my day. Almost problem. Say, a honor, I see our phone more ye blame you, yet a chilling in the swammo. As I said, Mammy, sorry, Papa, sorry, in 10 more Juma, or a blue one, I watch you crash, you in the background, who in the muda. As I say, or sorry, how much, or better, Ranada, it's the end of cost one a bravo, Mammy, no, and that's a man. No, correct. There is no do not office school, Mama, or do not go to the school money. Oh,
Ebi ani bibi e fuwa jeba. Ebi mo ko na ko na ko bi no ni say. Eje bibi awo. Oba ebi ani na de bi ni ko ni na ko da no aba beta. Ebi ti le plan na ebi ti tin kan ni ko da na. Ya ma oni to bi wo so mo ya mo o mo so. Ni je ma ni na wo. Enne ma me fo ni papa fo ni ma. Ebi wo kan. Ebi wo wa. Okay. Ni ba ko school ebi o ko waja. Enne na ko baba na je na ko na da. Enne ni pe ni wo ẹni nípa ní ṣe ìṣẹ̀kọ̀ ẹni ṣiṣẹ́ fún ìbẹ̀ẹ̀sì. Màtàkù bí ọmọ ọmọ náà ní màtàkù bí kò yẹ wọn mọ̀ ṣé màtàkù ní ti ní ṣọ́ọ̀tì sẹ́yìn ṣé ọ̀yẹ́ wọn iye náà kọ́. Àpèjì bí kò sí à ọtí ẹ̀ nǹkan sẹ́yìn ní ìbí iye wọn mọ̀. Ṣé fọ́nà àwọn kọ̀ wá nìkẹ́ ẹ̀ wọ́n ní màtàkù ní ìbí màá ní ìpàpọ̀ ní ìdí àwọn kò mọ̀. Ẹni bìrẹ̀ ó wù sẹ́mi tí ń ṣe ìpìntà. Wọ́n tó wọ́n pẹ̀ náà ní kò ní kàdá yé ẹ̀mí àwọn náà kò dáa nìkan tẹ́bí kú àkọlẹ́ ní ìgbà náà máa mẹ́rin ọ̀rọ̀ ìwé mi ti ọ̀pọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀dẹ́gbà kọjá ni. Adéjà nù. Ní ọ̀dọ́ta ìjọba ní ẹ̀bí ọ̀kẹ́ èmi ò tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni. Na yẹ ká ni wọ́n nyinaa maame yẹ ká no o de o bọ́ wo ní ama no yẹ maame no o bọ́ ọmọ akyi na yẹ papa no mo so saa nkɔmɔ yɛ mo bɛ mu sɛn ha. Papa fɔ ne ni sɛ wɔn bi bie mu ase ni maame fo ɛna tete wɔn na bi bi yɛ bi a. Akwana siya gidebea wabe papa mwenye nakache papa ba amekache because kama ni bekache kwa papa ba amekache ile gibe nipa na ifute ifute papa enti pale yetu nakache 70% kwa sisi leo na sisi mama betesi mama bi onole bi sa papa ebe ya kwa mama no bi kwa ni school bi ni ochia enti o amene na beti nsi enti na wese bi kwa tu mama papa nti enti anga papa bi ni mu yo ye di sex education hu komo yi won se bi ye kra ye nyini enani na ekra no wo be ka enna ho asem a ayeti se eye tabu bi echiwadie wanu ye odududu but efie ekwan me na wo se maame one ne ba efa ayonkofa beda one ne mantem se be ya even if se maame ne ye so busy osori ahomachi na okọ oba enwumre kra ye den ya na from Monday to Friday no Sunday ne anya hwe Sunday de se maame wapo asori wo fie ana Friday yakomox yaba ye wo fie ekwan be na wosa ayonkofa bi beda maame ene ne ma entem so that efasa enemu nsam no ne no fo sha ase se ebubo obu ne nsa no akwa ne betimi ne maame because maame bi wo ho a me na me ka cha ose ne ne bebu ne nsa kra wonim se ne ba ne wobu ne nsa ayo fani ni ho no aka cha ne maame se maame hu bibi wo me pant wo be ko school aka cha na danfo bi na danfo na cha se ye ni sei at worst no na ne nyame ya adoma ni teacher ni bi ata na girl child coordinator si na omo ate na omo pad na ne maame aka se woni ni ti fie kra wonim se ne ba no ebu ne nsa ekwan be na wo se saa bond no eba ewo ye ne ye mantem olukuni ya ka bond ya ya sisi na no but we also you are damful nkomodifo na wu nkomoto this time obi okura otimi ni sa 9 years it is 9 years kono what as you na ka tense e ma ye video ya nwa o wa bu to mebo fiati e wa ya de e baka e wo se o ka chere me ye bi address la si ye jare ye bi no se ne kwanya e fa de me e beba ne nti from 9 years ni mo na se me bi de me no we mi data what mama onye obe ni nkoma obebe na akwade bibi kwa na wakachiro ene me mama kacho na dam but ene le wa dam fo na woni mi tin ko mo mo fi ese mami ene le fi so na wo refrain se bibi a wo bi a wo nti ya ba tete akwade anu tete mi se na afi ene mi se ta mo bi no pri no e tete ni de pa so ni ni ya awo na wo be na tete that am bi mo ma bua ni senda我们干这干这个呢，我今年1个月，我这当时是不是经济？那当然，我们我because of power，可是这你，你要国家这你，要出钱，你要什么呢？我看到的，我比别人要的呀，我这个蛮多，别人要的怎么干别人呀？我们国家钱那个这个付我，我这也对。我们别人呢，那你不好qua，
the thing is on top of and the Bitcoin say this month when period are now the visa and the video will not send a banner over. And it's a really long time for the man who's uncommon. We will be accident. Now, I'm saying, you man, listen to you. It's a bad so by the time I saw about, I was talking to you on account. Now you won't come before. You and yet, Mammy, Trinity, Edemaye. Na yemfa wo ensia enne wa no wa ya de okra wo ka say ya ma ye da na ele de so na baba ko ye de mama ko wa de ya papa na bi lati he ni mfinyina ta so wo de te dem anu wo say ye wa na besi ele me chenti ni ye me ka se ni ma a o ma titiri na ya I'm for madam for. Okay. I'm sure my brother me cover the ministry of Adam for me to call film or my people will cry Adam for all the couple of modern women. The new man in the country is unfortunately not enough Adam for. It is a show what the Badam for. Now you could be see. Now for so many Adam for. Now monitoring what this game is to now everything so I will try to only might look here. Go be about one mama and work. If she now one look the child. Now I want to know something now. I not baby, not one. Nothing too much of myself. On one black from 1 year because I know there. But in there's a couple of people and you say this. Can you say the cow? Oh, Miss Diane, oh, no, I don't mean to say. I'm not even able to come to the classmate. I'm school. Nobody goes school now, but need the school. So, when you enter madam for, no name and common say, the good of so tina, no team. You don't say the mother papa, you are the boy, you don't know any now the Christian said to say, let me hear that. Said you, Christian said, Mama yedasi ne also sebio panyin dwin a odi abeboa enne ye discussion ya ye nyame enkosoa onhira emayen na onsa ye ni nyina e wan man mbabiem o se ne ba ko pe na mbabiem kra mama wo ko mo wa na me kase nyame ya duma yo yedasi nyame enhira Mrs. Ekuya Efriye Bifa or your former senior presbyter Ofori Chrome Presby ena yene no edi enkomo ye maami eduru mra ye hia se bi obatan adwen pa na ono an ye dwane toa no na waboa ye ndwumedie no ene ye kasa de afa girl child ye kasa de afa sex education ho na wo se ye ka ni nyina ye ka ema no me kai emra me bu me nsafo fro no se maami na omo ne tamwe me ke obesre na busumi bi metempa so ma ye di se maami no koba bia na wabehwe me Mammy no come be and some mammy no one says, and I mean, sad time no. Oh, yes, mamma. Was so who they wound Saboko. So we be a bock. Be a bock or so. Ain't it not on monetami who say at this time? Me boomensa, and I mean boomensa. Ain't he said, and I'm my uncle so now me 10 personal. My medium say no. Oh, not bad them ho. I di. Me hu da busu me abunsa hu ye am so mo hu ye na ye din ye nam so mo ho mfam enti eche no ohun se o ade na besen no e na oye relaxed me a me chiriba ne ba oko school e wa skwa he ya se na 9 years 10 years girl school mo e me ma ni bi ni omo didi agrobo ni bi na akra no wo diary me ka so that o ye wo fo na say oba kipi books bia aya fa diary no enti my sister osi o ye very curious because no se ne ba ne ba bia obetro bibia gu book nim enti no so ma ne ba ne hu se ohu no enti da kubi e na o share da fa diary no when akra no emben no read ye no I swear to God in some gu book nim e de akoso wo school mu ho obi osi o crash on 9-year-old girl enya asam keto te say de wo kana me ba no so ne body do gina ho anka sa o 9 years nti no ono hu sansem we say ni wukunu mu nyina na ofre ne ba no no say hwan ni hwan we ye hwan e den na ekoso
no see we see o me say na ni say no see o mo boa wate de o kan nyina o mpese wo bekọ wadim na me sister ne friend school ni teacher no ono so ayi ne say ne ma no class bia teacher bia one ne wo that relationship no ne ma ne teachers no friend no see me hu we wo me ba no ne diary mu boy we din na me hu wo girl we din na me hu wo data and some no course ni nyina ne ba na bobo date ni nyina inti me reporting media crime ni mint me ma ho embe take action bia inti me reporting ama o say Mr. say na e kwaso o class ho inti say wo ma wani na ho ma wani en na ho so we a parent who is conscious of their kwaso ne mana brabo because why observant who sakra ni school ba bia o tro bibi but o ma me no o papa no o sha oba ni mpo ehu say on hwe no ene ye kasa e dia fa sex education titu ye ma ema no because ene ne ema ne de ye gi ye hu krom ham kran ketenkete e bia na ewra kan yo say SHS ni akoda de o de ba ya akokora bi no akokora ma gi ni yire japade nyina akora de ama akora no esi omunsua de wo internet no so omukosua de e wo ho omukọ ho no ma so omukosua de no other site a any kwan say omukọ no e ho e no omukọ na omukosua na me bisa say asko ha teenage pregnancy cases no it is say me kan ya na ogu ahome 87.9 Kumasi kasi asopa particularly there enim e wo from spada them e wo from but ahensan we but so ma bie community baby a enkola no mu hia mo fere so mo nyama wo from bedi nkomo na teacher for no o betimi akọ adolescent center e wo hifa e wo ahensan ho e se bi so wo asokwa o side no okay na okoka utimi bi bi o fere no maka na ya advice so akọkọ na nkola bi mitimi ko se mo mitimi ne ko se akola we jo pembe ma se no dentifa ade ye hye na ama me onu wa husa ne ba no de oye no wan setting yama sala no pregnancy ne beba kan nti no onu asakọ de na kola no ko se ene nkra na o ma ba no omu hormones ne echenye de na omu ho ye omu de sa na na eye social media ena masa nyuma ina but say we are exposed to so many things TikTok e share ade WhatsApp first na sa nyuma na ni ho they say so internet cafes maybe na a block phone site yeah takano ko phone kita den ye obetimi access bibia okay my yembe bisao the pros say yetimi educate ye man on sex education advantages are yenya as parents, as society, as a country. Yanka advantages no. Area ni yanko disadvantages no. Area na ya activate your phone lines no na ya boa mo mutie ye no. Omo so abehye o madwe. That's it. Say ya catch your mo one ema akola no. Onya nimdie e wo we no nti say o how bi kra beto na. Se bi ete ne se bi abe ma yesi o yesi ya just o pe wonti twu ho yesi ya onko ho otimi ka se na danfo bi so no so afoli prey why ono so ay victim otimi educate ni PS no omo ho e wo ho ama akola no so timi ba out because oni mi se wo che na oba out e be ka na asem a e bi oja hye ni mu a che obi akola bi a why timid because of nyuma bi a o femu of me back out educate you more esa so boa e preventing prewanyin in the kese pa because obi wo ha no onim se na adwene wo format se onim de ekoso 87.9 onim de ekoso wi asem waka onim kra wo waka but ye ka no na etwe na adwene ekoso esa so boa ma oman no yenya ema etimi kra wo ho kodu time a omo be drew omo time so omo worry no mo gina person na we oba ya what take this stand that we presenter who can about childhood e ma man bebre ekoso wo we e say ni enya sa female vice president nti e ma ye honam ye hon ye education ekonkan okay say ye education na ye ni year time no so bem
you use the right words Emma kola be wa we use harsh words a obeso beti o but so we use right words na the manner otimi na we talk about the gender who can asem na consider gender na one kasa be ma kasa enku na oba kasa enku o se ne obe ka asem na che oba no o sa asem so obe ka che be ma no chini na ebe boaye ebe boaye se etibi kan yi pa omutie na wo fo no so boaye e wo ho omo fa ko as their sisters ni mami be friend ne ba na sister oh sister no ni se wo ye ni nua nti wo nua so de enti bi ni di nkomo ko ejuma ba na wo nya kwan kwase na okai Saturday wo mu si nyoma mu si mbom ma ko na nko ante no ngosi ade ti mu si ko otimi ka bibi oh na no drop bibi atum wo se no no ngasa ahu se mama mi ngasa ye mama nka na waka na asa otwetwe ho akola no ho a akola nso ntimi mema ne bi susu wo so mo yi ade awofo mema no mo so topad ma because one to ma oba na bi fufo beto man at a higher cost papa say no topad ma oto mi da me ko topad nyeji da me ko yeseji sesa okay ibi bu mi sale me nya 9 years da me ko topad says intino papa bi wo ko pesa obet krasa ne bebu ne nsa se bia ye ne kan kra but say education e koso no papa phone accept ene ya san ka che mbema no so school no so they should be their friends say their girl child no omo ye friends yes say bia friends in so no ko akoda say bia akola no bia no wa school ni nya sex education wa moa ata no one menses mu okay so share the boy child no so say only girl child ni nya now for in the right way because be wo ha akola no so start doing sex education no na ye no efa say we do the menses mu no onya ne menses na o so say no ho be say oni party oba ne ho say me ma ne be say tu bon say akola ni bi o mama ni bi wo ha de should be dia girls keeper okay oh sorry ye tinasi ye ye se bi ko wo mutimi ka kire o mo se ene me bu mi santim so ahwe me hu into o mo feel the bond the confidence no wo into ferry ni ho into money base school money base school no ko ni mu ababo no you into ya kan na ase ye twa the boy child no ena ya na emema activist no mo so ni ye kuno mo se mo kan no mo yi emema na free so na emema no so o mo fall victim to sa niama we no embema no emba ni kakra pe na hazium but emba mpenimfo so hazi adolescent boys emba mpenimfo no bi so na uncles no me je me remfi uncles no wo fa uncles no so no yes homo chumuchumu okay omone nkola no ototo fi ma no meto trainers ama o to trainers kama ama no to say na wo fa ne penance meto say ama o na family friend ho na mema no so omo issues wo omo so omo dia no wo eni empacho tu mema no so fuma ye si ye tu ma no futu mema no fuma ye na enche bia ye be power specialist hospital ni eni omo abo nkomo pacho kasa ayaye ka che omo so omo ni nso ne omo wo bi wo ho a na danfo bi ahye mpaboya be school iye eminya sneakers di mi pe o mi so mi pese mi hye bi so ni mkwan fa so nyaaye ntia no se ba ne sana ene mami na so introduce ni be na okofa fi obi a oni ne yes adie mu ena se obi so yes advancement obebo otun ba ye osi a o se ohun se mami nka nchi obi ntem e ma ne e fa nhye ohun e ma ne nche na akoya ade foforo see flee bible must see flee from it journey free men twen ma enju pepenso bia untimi na emema ne de omoto wo na de na wo ho a hwan mo na bobo omoto no omunim ni omunya wo omu na ho sie so omunim de omunya wo emema ne bobo emema nketo ano to se eba ne sana se o ze na oba okwa na oba bema bia bo o che o se si ono so no wo bebi omu wo bebi omu so na eyi emema mpanyufo na iska wo mu nsem na omu abuse emema nketo ano so ayo omu ye omu dey omu so want to talk gift mom okay no mo smart mom but to we mami be ye mami be pyramid dem be she we mami be ye say mami
no so ma me fo no mo je omo ba no mo fe na omo hwe ni yi okay enti ye kan nyina ne ye kan besi say maame no oba papa no ba engage o girl child no nkoa on the obidi ye no o boy child no enso no bisa no hwan na boy to hwan na ya amini wa o suma hwan na no edidi enkomo se be ya omo nso se bibi e touch ma wo mo so side na omo ni enna ho no enne ye kasa e dia fa sex education advantage and disadvantages aso die titiru ne pa de ye kanyina na chese eda awofo no eso se wo ne wo ba no enya sa odo friendship no bond no e wo fia bibi e koso a say your boy child say your girl child ontimi kan chill ombekwa okacho mo na onfo na nyame anya wadom na okacha danfo no wati free dadade a na chese wo de wo ba no e toa so e de wo ba no e de akọ enche bia ye beko Power Specialist Herbal Hospital na yene omo edi enkomo na Power Specialist Herbal Hospital hepatitis A B C D and E wahrawa no ayekese sciatica assault to ase ama huntimi enante unompemu ebubu ulcer na kompo etete wa fakọ Power Specialist Herbal Hospital na obehwew ama ho ato pepepe kumasi ofe yase Lake Busum chokwan ne so hono ma one Jazzro filling station na edi ehwanimu otitrotrom na wokwa de so besi wo Aya Junction obesi utwa kwan ni mu a Power Specialist Herbal Hospital ene wo hwe enkran enso owokwa benya pokwase ACP Main Road ubehu no ewo ho takrade nso owo Anaji Estate oben Anaji MA Primary School no enura Food and Drugs Authority agiatum na edwaya aye ediaba edwaso eye edwaya herbal malamix o say eno malaria wenu mu ato ohonam nyina ye oya na wapebi anom Herbatin herbal mixture and powder eye immune system booster pebi na no moy eno sande yare wa bebre no entimi emama mesra immune system no conform dia na ye free for all yare bia obeba ababa besra jiri herbal mixture eno dia meka na chese mema no ekoma wo mu pa kopebi na ye o mensem mema ene de okompam a otimi emensem botom de obeya de no na obi so beji wo de na ya ma aha cough care herbal mixture oboso ayo tan na wo bo wa na bila pebi no no mo pebi na nom na wo bo wa cough care herbal mixture pebi na enom na ho beto na eduaya herbal tonic no so wenu mu ato na wontimi didia na eno so wakwa pebi ubenye bi e herbal shops na Misty Herbal Apidank Herbal Freddy Mens KO na Colinac Fre eduaya e 0244 544422 0244544422 and 0200383831 Home Sweet Cereal Legume Mix and to say a breakfaster would dear emfa susan so boni bia emfa embro ye can say yana yo tin now so Tom Brown Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown ye the wheat emo and soya beans and ye dia ye would see just so 30 minutes pepe na abi ope esichira fa bi gum open chini afakakra som open milk a owi eguso wo na wo ko no ompemu bia so a wobetimi edi ni saa hodi ewom ede wobetimi edi ni saa empanyimfo di wonyima wobetimi edi o ma abanofo a wobetimi edi enkokra di emrewadi obi atimi di empo akra wenya 6 months ekono o mani bia hwe enye no pebi na onso edi no as breakfast enwumre wakọ adwuma ba oba wabetena bankun wadi wofu na ye shine edi wanim da bi aya di Home Sweet Cereal Legume Mix enwumre na oho ebeto wenya hoden woyefunu enya kakraka bia na ye mpeyefunu kese bia e di akoba bia ubenya bi e wo Poku Trading KJT a Dr. Mensa Edum PZ ade share market ebu akwa office tanoso e na atonsu o pedodo etu a na wa frɛ 0246697358 and 0546921728 Charistic Ventures and or the Zahara Enupano or the Abedja so a auton ne kopebi na wonso enom na oho ento Zahara Enupano general body weakness ubenye biato e mane mema mondem enkoyie kra kope Zahara nroni bi eto ene yarewa hodo nyina oho enura auton o pedodo etu a na wa frɛ 0246348334 0246348334 and 0248569335 Glam by Tina enso be ma hwan fefe baby a wokɔ bia no wo pese ye makeup ema wanim ed toso
send your skin color city no sa e na tina ebe ye o makeup no dia ope no e na obeya ama no pe thick makeup obeya ama ope light obeya ama moderate obeya ama baby awoko bia say ya for birthday engagement naming ceremony eye and eye makeup o chen ya for kra koye bia na o kwa confidence na boost mo fe na efako fretina e was 0243 451876 0243 451876 fretina kumasia baby awo biaro no abeba ho no aye makeup no ama ho aye fefefe yankos power specialist herbal hospital ho na yene no eni enkomo kakra bi ye ba ye na ye mama frɛ into your number si egu ho 0243 114497 0243 114497 03224 98035 your numbers ni go ye free power ba pe na ya also wa frɛ na ene sex education ho nkomo aye boy wonso wa frɛ na ye ne wa bon nkomo ye ba sese ya last year your mama is last in every afishapo na cho ho ye amen papa do na ye bibi sina ya o chere hen no so na dia so we no be me na no be tell me be beans na na bi na share say we dey say jollof o say na awachi jollof red beans ya kan every say me konkunu mo ko le bi mi ya be na bi me ma me chia mo be bi mo bi a ono wawu na woni ne man class 4 or 8 years sickles and casawas ana kwase mi bra no me mantene nka ni wo ye ni na gina se bo so no bi okotwe mo jabe nkotoa be du de mana ma woti me twa na de na sa wa ha ni pa ka wa me ya twe ebu so ama se pa e na ekwe ko na be de ko ye ni bi na kire mo ma me se wo ma bia ni a ne red beans e mo jedru e bibia ma me ni se it is an brand new e di mo ka ho no wala na sickle cells no ye ya hututu ni moja wie no e si na so wow and maybe mda tino kwa se ni sa ne mana ende due ni fi consulting room na maybe akwala kitwa akwala wadi jama 12 years send kidney show ginem kidney stones just ensemo basa dia entina mani abreminu ya na mama ata no se mama ye momodin ye na nyame de yekunum ene ye ma se yensa mama ye show mu yi ye be show mu yi agina duane papa so mesra ma red beans no ene ye hahan o ma wo mfisa hahan so ta ho o se ne no be ka ho a na di mu na wa ye free isanza sa wa nye ne sa ho kire be bi ma me na ha ye se de hinin bi ayo ka ho okay boko ka ho kontomire interleaf ka ho okay kontomire ka ho andi bi ni ma bebre ka ho okay na ni ti we fisi wo me nya be kwan mra ha han ni muda ya sana me ya be aha wo me kai se sari ma me na ya be kwan ya pa wo twa bi gum na bi o ka ya di beans we ye krom fante o so da ya aben kwan ni beans ni de tombo ade ni bi ga ade wo bi ba ye krom ade na dia no potutu wo di bi e de ye be hia sanza anya sa ye nka se nyina be hu ba wo na ma nka se fu no emwa se wo so kotu gwe me ke ka bom ati bi ni ka be kotu gwe ya kotu gwe ya de me de ya me do ti me ka na me ka pa na me di adanse me ko na susu da se me chempa bo bi me ne me gina mpa na ye wo ne se ba ye me ma wunuru na wo di akochiri kotodwe no tie na ensuo na abegina kotodwe no me ntama kotodwe na hono na etutu pa te se kaka no ni na abegai na andi bi woni chia se yesi afefufuro mu die na me kanfo mo bibia se yade kodie wu kwanko hepatitis no e da so ne na muhiem e da so ne na mo sanse e se se yeho so agu na se se yeho amma se sei ona mi won poso wo jo hu ayi o ye pinti ni pa be bure fura ye be to ne twetwa ye ni andi ni o mi say hepatitis ya ye ni wo mu o se so fati ni ba so ye ma o jo hu ayi ni mo ye du e na so
wow and na power specialist eba hospital ye the award winning eba hospital hepatitis so yes na hepatitis we go kokoko de beba enti twa na montem pa wa twi ye begin sem we the cake esan se brebo no be sei ama afi onye ohu bibia se se brebo ni ga sei bia kima go je dia ya wo hene ira meti ade na metimi ye hwe enti na mprempre ye ka kire wo se wo ko ye se hepatitis wo mu jabu dia me pa cha mfanya kwadro se si ya dia be wiase a wo kan se me ba be pie he na me ni mbronya echi ye di mbronya ewie ye na maba o me ka che bibia kidney stones no etete ye ansana gallbladder stones na ma me be ka che wo se ma ya se kano me mfe hano me ki hano anokwa se mi ni yo nsamo ha enti me so doctor ka che se kidney stones no etete gallbladder stones no etete kidney ni so jiram one say brebo no so yesi enye hepatitis moa ye mumur kamar ka yesi brebo no srade so aye ma bebi ba ko pena me kan fo ma wo to wana ke kala sa ka ma ni wo ha ni eni ma ha ade bi fa brebo ni kidney ho no udi wa ko be dun wuja e bra ya aduane esi da so ba cho fanam da sinin tella on se e wo tv ni so de ade bi ma me bo ma de bi a ni wani ko e ye 0244 54 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 and a WhatsApp line one point ya show me mukuntai just a name bia enkonye no twa photo no say be ma no sabe roshua no ye say be gabulani aye ma say donto na so de no ska ayi no WhatsApp no ye 0555 79 78 055 79 ni po be twa wo fine brother na ni nti ase ni say afi na ware na wo 10 years na wan kasa wa ho de na wo de be wo ba mu no etwemu wo ware ga na me poso so de me ho aju bo mo di le pia na montempa akola 2 years kura fa me dru ma no wo de be ma le bini fa de bini ho bini na fi bia bo shin bia wo ya bra me na no me ka wo se ye nso ma bra so fine brother na ye wa wo di ni mu ma ono so awon mama wo suma no wo wa de bani ekuta fibroid eti na montempa e mo gani true do fibroid go ma bo de tu wo na mo de kiri na tu se brim na wo di mo diaper wo bo pamp pad e mo ja so wo mu no so mo je wo mu da ko la no so e se wo ni de hye gundu wo la wo to tiase na bi tiase wo pound so fibroid ko enti and I'm a bought said the good shop about maybe back pen and they come for a mouth and one power specialist herba hospital or the guy will be back will do all your brandy with the ultra consulting will do me see a heavy now but also move a brother I catch you to tell me a table with a matter and send a yassin and what gay I go who say I do so what I was I'm about to wear why did you papa dia wo be wa bro no nya dia na mo na bra be mo wuduro me sister pa wo so ye kinifo a bra na ye kini se wo ye bra na be ye bie mu da enyo ye bie mu da ni bi ye fu wa ya se wo no e ba no wo po wo ba na wo so be wo no wa so na bi ade bi se ye mu papa ye dia be dwa so 2025 bibi ya di live okay ebi ya live okay so what did it na ti papa say who did that no di where you live okay so what must you be the okay you man baby ya e ko di djuma man e ni booster papa okay e ko buo e ni support ya wo be buo wo no clean you funu no
okilini ni pedua ni mu Aunty Bea wo bre bo adwuma yie wa koma bo adwuma yie wo sa be bia bo adwuma yie a na gise wo nya live okay na wo via scan dia ya scan no no ayas ya fro stomach no twa short na the wo indigestion wo mo so ne die oni bele se mi awon na mo dia ne kom do wo so wa me don ton na onam wo dia ye mistake na fe dia ne to yem Aunty Bea wo so bi didi wi a na fi ta na bo atefo mo mfa ntame aye ko mo mfa ntame tefu mo go yo ekuru pa aye mo ma se don ton e na aye se kuntu na fu ya hye ana bobo wona na ya mfiamfia wo ko de mo na ya se hojo wo jini ni di e bele se mi awon na mo fo na dia ne ntawo ya mo yefunu mo ya na so pa so due na wo so watimi adidi na wada na ho ani kina ne se kisa wunya SK adua ya SK na wo no bia ekuro bia na we yefunu mu ama wo buye wo ya wo ya o fi Aunty Bea nda ya hye ya furu mu da tete wo papa ene nti na me kamfo adua ya SK e bia ma wo Fiana mo papa na be hihye bi sanse se we nya bia emwa na ni nyina nkamfo na wo ni ofke wa no ya ko aye kese wa boy papa bi wa boy ya na wa se ma ya da ho se bisi na se bi o mi bo wa me he mi bi etumi kokuru se abisa ha na bi e be pai enya se na bi e be ala para wa tu se bi ade obi tumi bi sa na kuma ye ni pai just we brother na okoda dia ene na asoma ba won so obi a woni be say won ma won na won ni papa oba yo boni isan se ni pade ye na me shira no pe ni chiro twala me twa me wan asase so na se bia na dona ko dem na manda ndiwe ma so be gadi me nya ahoto ya yen ko so bo wan so a ya dia obeda da bia rada na se watie ndo ni mi ensa ni din na edua ya SK edua ya live ke enna off ke ni na ye ke intikete ke se no so ti ase ke se no wa mo ye bo wo bai na wasipi na wasita na baby bia ya tuna bia wo mai mu no ona ko sa no se mi pe bia ya SK na mi ye fo no de pesa ye mi no agoboni na mi ye fo no pesa ni mi di no ni ti nyina ni ni mo e di na bi pala se mi awon na mo fura hye na bo bo sa afi bi no si ye twe ye furu mo se e go si ba bia o koro na wo mu ni isade na wo mu no nko ya hoto adia hoto enye bia ani ti me kan fo mo se se utwe wo so pass so bia na mpa tete 2025 fi e bia no nyame adom no wa mo adwuma bi adwuma wa bo ho mpa ye na are 31st wa ngo bo mpa ye se adwuma na ade ko she nyame nsa ana me bua ekuru na ade ko she nyame nsa abrabwe wudi akose nyamensa ndujin se be ma na ko bomba ye so ba na we funu mu to na de bia me yare ya o na be bu kra do ko na be mo bu dada ye se be bu kra wo am sale bio se wo ko bomba ye se na me mu adwuma me pega be kokuru da awore we ni pa wuni ya hotra wuni ya so bia nyame so kra ntumi so bi editi misro bibia wo hwe me mprempren se 2025 power ye ba ya che ye no atna wo enti munni ye de betimi aye sanse se nyenye ni a e bata che se ngere ko ni po hwe adika kumuni pada da na ka be di wone e bata exist enye ya pa o Aunty Bea e na onyamne o hwekom no se debi man fa wo drama emwa ebra dum no ba ye no bi se na me fa nye de wo se yare boni ya be wiase na edi ni panya na eku ni pa etwi ni pa sama ko hu safwa e bi na me dia sofa di fako ye adwuma na nyame de o ka ebam abam pepepepepepe enti mesro fa number no ntempa 0244 and 0200 you so please come on you so me na pe wasem masa what on you ho so behind tama adwene no ba mo so say
papa no so bagye nsan se mama ya e ko kire ya papa na kan hwe no ka men ko bo ne yere so na ne yere ne yale samro ne yere ne onti ase bi na mba no so ne mba mienu mba ma mienu ho no mo so me nsan se me bo mo se me ya djuma ma o dia hwe no mba mo se o ma wie soku o take djuma ne se ya o na hwe djuma ne se ya na papa ya kana so ye bia ne fi ni me sa ho ne papa ni afise me ni afise iskano so o ska so sikana ba no so sikana ede sikana ba no so yo sikana ba no so Akoma 87.9 Akoma mo nsem djumodie na waso bagi hono mana ba twa passport no mo de tale forms no so e ma oyi na mo de ba fie oyi mo yi me de ba fie it be ba fie che no for sa forms na oyi form ni e bo so no fabra no me ne yere konda bia se ma gine me o ba twa ne picture ata me forms so na me de ko ma me master form e picture so en ko di abonten sa se wo me picture me de ko ma me master picture ne timi yira onti ase my wife onti ase ni say ne picture ba ko di baby no o ba no me picture boss no ka se de baby amen it's all no ko no me ko picture no original picture yo enti ne ma bi se original forms ne fi ba pe ho na kan nine na se bio da de shem no wetimi di akwaya se bio bio okono ba ka che ne master na ne master bio enti yamwanu na forms ko na akwa di ni master ho no we don fa bisika ma me order fa forms ma me ana bu na sa na wo ka enti no enche bia ye be hwe si be nya papa na ye ka se nyina ye molidi ye molidi so ye tro mo ma na ni ye nya no ye tro Akoma FM any media journal ye very professional enti si ye nya papa na ye ntimi fa ni bi tudwa na se bi obi papa pa ni ye ngune ni mu ase enti ye tro ma na ye gine tu se na ojitu sampa oni mabu na semse no o kana we lokra ni abodi na etie dwo no so ebeka na ansa na no mamenka o se memenda ebe ni na o twa pepepepepe 25th of January Akoma FM ye nante Akoma so ko fifi ha ye se ko di bo ye di ya no ye new system ya ko fama ma fama bone no edufu ahodo no de ama ye de tia ye de yare ya ka sa etiri ni wo so we di one on one enti da ye nante ye fiti ya pro ye fa hodin e fa hye afi 2025 no ase na ye ko wie ni yi enti me umeka say ya cricket clubs ahodo football team supporters ahodo bands fan clubs sorry youth groups are more sorry you know marco from marco for you na singing band before you na your tonsa e dia from you na yembra na yonko nanti e ye memenda e be na watch 25th January e na ye nanti e wo Kumasi ko efifi anopa no num ne fa pepepepe ne na ye hia e wo Akoma FM ni me ya ne nanti ya ni aba do wie e wo Askwa Astroturf e no so e wo Akoma FM ye chiwe ya e na Astroturf no e wo e ho ne be kwa akoye aerobics no koto kakra so ye kakra to wonsa kakra bu ko kakra ye se kakra ne atletini ya polu na ya ho de no ejina so yi e de amaye Akoma FM o hwe be bia ye wa yo shopping mall city mall Kumasi city mall the main entrance ho no e hwa na Akoma FM ye wo e Kumasi ya na ye wo omo so ye mu ama ye bi dwumadie e de bremo e the Dimafo Herbal Clinic Ochia Herbal Powder Congo Ointment Jovi Travel for Jobs and Estate Agency and a Dawood Herbal Hospital omo MCC omo na di kai abeso yasne na no so enches also person sponsor na eponi atum eponi ye bi kakraka bra Akoma mu nsam ewo Akoma 87.9 ene juada ye besua de an ene ye be kasafa sex education ho efaso a ewo so sa obaba no obabe man no ewo se oma no entitiye efa enamu obi bone ha obi so ne ha obi twe ne ha nsusan so bone a ede bebre no na in the studio de ye ni Miss Ethel Biama Donko oye Askwa Municipal School Health Education Programs Coordinator and osaye acting girl child
education officer ewo Askwakro ha na ni post no eso papa wa mayen education pa ena ye ne ye maame Mrs Ekuya Efriye Vifa ono nso eye former senior presbyter of Orikrom Presby ono nso ebe kan ye omo mre no so no tetete mre no de na maame mo ye ena enei omo nso de omo ye sebe ya sex education no yebetimi ede ama ye mma no na ye maame ana ye nua onya ye maame kra ye sister Ethel edwumanti no e wo se oja ye ho e kontemma ne the final words a owo ede mayen okasa wie pe na mo nso amutie ye no mo de madwen hye de aba nti ohema o final words sex education and abuse ni this is the any say me pese ye nyina all hands on deck obia ye the child keeper the girl child and the boy child keeper say what sorry them unya America kra na wakasafa sex education no ye nya nyina ma awofo no cause awofo no ye di to om so a emboa bibi obe nya bia se car mu se onam street so be hu akwala bia na hu se all wayward wo hu kwan se because Ghana de ye frɛ obi aba se eye wa wo ba ntino e pese ye nyina ye di ye hu ka bom na ye timi eboa e ma nkola no enyi be ye mpanyimpa na social media no abatu ye die ye ntimi enwane mfi ho na emu ye betimi asoso ho na ma nkola na timi ahwe enwoma wo se omohwe na ye nya dachi papa wo Ghana wasema mpese meka wasema opese oka editwatoa no ne yedase papa Miss Ethel Biama Donko se na mekan na adwuma no doso papa na onya kwan eni ebebo nkoma wo so oja ye hoko nanso ewrane Peggy ewa ha omobetoa enkomo no so 0243114497 and 03224980335 also ubetimi afreye na yabo enkomo abra ye maame ye sister Miss Ethel Biama Donko oja ye ho na wakono ubetimi afre na yenko Peggy ho Peggy nkomo ya yetie yi okay obi abaso dada hello good afternoon good afternoon yo me ba cho ni baby akasafi pacho ni modio ejuma das adile se ni adile se to bampo oho ye ensamampom fo ya ba tie yo yentie we ni ni ba tie we tie bem yetie ele tada awo kipa jawo kamso ebe se le tiao ye ji omuso ibi ni ke program tie ni hoto enko no awo se ya we se fu se wo pa dakra ebe se ke ti yesi wo so ti yesi wo ah wo ho yedase nyame nka papa 0243114497 and 03224980335 sex education no eye say enkra no 9 years ye kire omo sex education and I say enye good afternoon hello good afternoon hello good afternoon good afternoon oh bacho 1937 obawana Oni kaya ni dia oh kafra na wonene nye ko se anya ni nya kwa oh sorry dala pa bia na ni ni ya me chada Pedro bebre sa no munsuo why no munsuo yebe no munsuo bebre okay yo ayi ya ndeta ni ko ni pe Aunty Bea papa ini bribi debi se kanin ke kelo se eni ba ya gbani kwa ni se ni mo bi su ko fi o ko se ani papa ko se le fun ya gboro ite ti o le re ni o me bi o mo ko re ya so ya ni ko se ni wa pe so ko ni ko bi ti ani Aunty so akini le be bi ani wọ́n kà á mọ̀ ní kọ̀ọ̀lẹ́ bí àmì ìyẹn máa ń tò yẹ́bẹ̀ tí a ẹnu ń tẹ̀ ẹ̀bẹ̀ adìyẹ yíyá tẹ̀ǹtì ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ bí ibi tì. àti àyẹ̀bẹ̀ try na 7:19 good afternoon. yo bàtà ọ̀hún yẹ díẹ̀. mo captain ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ ọba. captain ẹ ṣe díẹ̀ òní ẹni màá sún náà fà. ìfọ̀ kọ́lẹ́tì. láti bàtà yẹ tiẹ̀ o. Aunty Bea ẹni bẹ̀tẹ̀ ẹ̀dá o. sáwé hù. Yes, number ya wakanya na ntisao. Wọ́n fẹ́ ṣe social media ní number bí abàntí sísítà àdìkìní. Ìsí àmọ́ ọba náà ní wà tó fún wọ́n ọdí àmà nípa.
and no more planning for phones. A better 13 years, 1 years, 1 year thing. And no more, and who can know, Madame, now to school out with China, Wednesday. And Madame, you also now cried any man who actually no West. I almost because I don't want to phone, so no, never now you can go over channel, and then I'll have it. Ghana. Yeah, that's the captain. 0243114497 03224980035. Sex education no mfasodia ewoso hawa ewoso no eno ho nkomo na ye boy na menuamba no asan ababetena sibiu mebra ye twen calls na no era agin sem ye ho hwe nya yi ana sa okay yet yes ya mu ye nko ade se ye boy ho so na e ya adwen se ye ya ebe e kwan ben de be fa so be because in the school ye nkre ye mwo ma me ne papa so sori ahomache no omoko ya tofo na ma nkre phone na was awofo no hwe ne ye hu bre was ye ma ye ma phones ene bre ni se ye ma phones ene mpo phone ne kita omo a e bia na ma me ni kodwon wo frama e bia akosu afaba nchi sija so a yam phone no frɛ beko so omo ngi Android phones no no mo yam phones say purposely so be for banesi so say wonye bibi wo fi na wo ba ana say wo pia betimi afre say fie te sen enti na wo ma ne mobile phone dia ene e pe yam phone bi ma no because Android phone abes say wo mo yam phone ntimi nko internet so nko hwe ne ma e wo so wo TikTok na e de keka ho e ma ne nko sua ne ma bi eni se wo osua e ma ne ntimi nko internet so nko gogo nko search ade e bi kura mo course ko mo ko discuss ne ma bi aka wanka bio oto nyina wa capture de yes okọ fia na ko ba him o pa de kro bo so be yiaba e ho videos nyina aka ho be yiaba na wo hwe won wen ne ko fa sa ha nyina ba nti mobile phone ye hu bre wo se e man kra ne phone age I was yes e de phone ne mo e na so de mo kra mpo na maka na say ye call nkwenti a for now mo ya say say o mo de phone so san sua ade ko ha ko search yes into obafia ma ne fa wo de ne search be around here around him okay na one search the chrono e be yakra man ntwengo paper so na search ma no we we bi man ntwere wo phone so o wi ajo phone back me de dey yam ntimi nko search internet yam ntimi nko TikTok ntimi nko Facebook me excuse say me ma me ba no Android phone right say me only excuse that or some me ba no phone inso wa ma ne phone dabi so person de yakeka nyina na say we ntị na say wala wa na person akra ne say na wo say because there are more options be brave ho enye Android phone no e ma na easy phones na your phone be na yam ofra hello mo opeke be na Android impo be yam impo efie de ri be friend say line no 0243114497 032249880 so utie yen na yen komoi wo so pese wo che adwen wo ho a e kwan wo ho wo betimi afre na wa ba be che wadwen ma me nko pegi ho so e na me san embra ho bi adwa utie nkomo ya yabo nyina fault ne kese no e wo awofo no ho ana e wa chechefo ho e wo awofo ho pa achechefo no de Aunty Bea ne omo nete school mu yemfa ne se dadodo ni nyina ye ne maame nom en wo maame ne obi a obetimi aseche ne sen aka no kra kire but ye tan de ne ne yehu ade no e wo so ka chen se we ye dig we ye pussy o si dodo kakai enti wo beka chem se ye kakai na meko na se ra beka chem se enye kakai a na se me maame deceive me wanka no kra nyede antre me so yes curiosity kills a cat what I say me maame se ye kakai e ra se de bi enye kakai eye say aden na akwa no on person okohwe adekora eraye den eka no eho no wo maame na twan try de e de akye no enti we should let the children know the right thing Aunty Bea na wo koka sebi sex ho asema na se duabo e wo krom hanom na se taboo wa sori bakora gina won chance wo de em say nyankopon ba wo de wo nkobi ye bonsamasini da bi Aunty Bea enkola ne yetete omo a yete yekeka funu nyina yekeka de akoma dampan yetete omo nyina ekona ebi baba be ye maame ebi baba be ware o ware a okonu kru fi a asai so obebo ne kunu wa adwuma mu ne de Aunty Bea de ne ka ho biem eye de ye kan ya ne ka ho biem nti aden ne ye man kwada no enhunu adekro ye kan nyina ho say ye ka about sex but Aunty Bea e wo se yetima enkwala no ehunu ha wo mbesi akra wo mo ho
what I say body awareness every way we do eyemia every way we na sie and I say every way say me hunu we wo me ho a eye we na sie sex education shouldn't be like enam nko a there be oba bi timi bu ni sakra anti bi wo hunu ko oba fa so a obesi akra ne pad mpodi ato atwene say no na no blame maame no and I make us any nyina bounce back to your maame no what I say enti eni kwan say cha kwan say oh be ma ne wo da obanyem ana say we frɛ wa menko nemom ye chom o say make us say w miensa no when to have sex what is sex and whom to have sex with and you can safe sex no so one man na hu sa anyama ni nyina e wona be ma bi ntimi ne da nanim no ode na da wo nachi but ka man hu no ye say sex no when ye fa so aye den ye ni nipa da ana say kwan we na wasa wona ne da anti bi sa anyama ni nyina enye de enkofa mpi wanyense ne sebi akwadie wo bi anyem onyo bi nka na asem che na o hye ne ho akonfo because maame ne mpese obebie na no aka no kro na ewom na de akire no na teacher ni a wono nkwala be 1000 o che na de ono na oba no ba kwose ne se aka kire na madam me kasa no say yemma ne ye namfofo anti bia wunya papa ehu hia asem ni wo no ma wo ka eni kwan se oba ba ukata so but that was how we were brought up what him say asem no maame ka asem no po hu se oba no ashada asoma wo waka na no atum enso nka ma wo hu no asema wo ka enka mikoto awura no a anti bi enya ma de foforo bi a o enya ma de foforo nti ehye ye ta me fese bejimi bra ene idie nyame ayadom wa anye sa na so konya smartphone a anti bi se de ne nkola ni si yi amanfo nkwe ha omo ye dai omo yi amanfo nkwe epia bonti no ene amanfo sasa bro no anti bi nyasem keto omo yi free fa omo yi mema ne maya no omo yi mema ne nkwe do sasa bro bapa okay what I say won pem aha na kan sa na menti ase ona ti say wiabo sese na manti ase ne nkwe ne sasa bro sese omo yi mema ne nkwe ne omo sasa bro epie because of the omo hunu social media no so no aha but kan ma me kire no eno ohunu yankobe a me pepre me ho de bia me ka kire rese ne enim se ade we hwe nse da nimu a e bia ba na nke ete ho no na ra bibi nim oh yes bibi dia bibi wo hwe nim sese kajwa dia anti bi dia ne wo bibi wo dia ne wo se ko say mama ne kala efe yanka nchira wansa adwa friendship no me e wona me no me feel say ye nya e ho no right a sa issues we nyina no eto enye se ye yi kra free ho but eto be brase se woni oba anyonkofa eni muntamu a ontime nkan niam bi enchiro but enei awofo de bebre ni omoma nya enyi that bond no anyonkofa no eni ho onim na danfo ne ba danfo onim ebi wo kra onim ne ba no class kra ne ba no wo gina wo no asa kra no wo ko school no hello 0243114497 erakasa dia wo kan ye no kre se maame wadane kakai na wo ba ne ntimi ensusu nsem ho nkyere okọ school na bia BBSC mama ne madam fu we kura sese ni sei no we ntimi ambeka nkyere wa anytime bia no ne nafofo no ye ne first go people yes go to people obe call mo nchen a obe kwa cheche sa ne mama oh and anu kura mi hu we Facebook mi hu we TikTok mi hu we internet ne so ye kire sei for all you know na nipa na okobusa no de obe kwa de we ye magajia yes ojina musa belaba nti ni wa hudie ko afenu wa chene so no wa chireche ni mo nti se wa nkyere wo ba no enema ba ko mienu bi na wa wo pin up wa bie won se mama na meka ade bie ha no bie amfa nkyere se obatan ana se maame ana papa wa wo bi betete oba na mawo e wa abonten ya papa no ya 40 omo ho bibisa ma ekua oye no se most times them quantity ye de ni fakese na wo ma no eso ba emema no so nkomo ye di no mo so ehina omo so omho ebem o kasawia na makọ omho bebem wo bra aso omo so agya bibi abo ba no so eye ba ne be ma na ewo enti se wo be ma no twiitwi wani se ebegu enwu a ebegu agu abesi wan kasa wa bobo ano afa be wi ase no ye hwe enyi enti papa no ye we pa wo se wo no so be ne ho ehyem
enjai mama me ne nko aso se bi kwa adwuma nya dia oba fie fra oba no na na ko school de ne siye madam say wadam for say then na call ye enkomo ba kra na mudiye with we no betimi ya opinion ko bo say me papa de me ka na so wo ka kire no so nkoye hey na mama me belt mama me kin na won ko brindam bradam no me kan kire upim me kan kire upim na ba bia masua hu ni say enkra ni sua sa na ma no ya wofo no mote single room no aya ne ye mate ye no no me ne dey ho ya asem because mama ne da akosia ne ama hwe kwaku da ho hwe no sa na o sa wo fo no pe time mo da wo ade na so many break no ewia no sanka ewia say na ka na ewia no pe ko mama tie duam na papa afra bi say mama brafie na ha kradi ni ho na kradi mama ne dada baby die dada anko peska ma ye brother ti dada e twika wo ye admo o to office so friend say papa e bra na kradi ko school na nyo ben dey say nwumra na abeku fo no so na mama so won tin na de me say na de sa cross brackets ne ba you know cross brackets ni twam wadam twam no na de ya de twam tin kwa na da chire na mama to wale ne de wo sim kwa empa da wo sai but ya da da mama mama so mo mama mama ni je so oh Aunty Bea haje asemo nyankopon mo ye nyina wate ye nwisi ye no ye mama me ye nyadan a obadan ni ha na watimi I enjoy ho na because and dey ni je o mti ba ne sam betuetu betete fa ho dey so dey ahwe aba me dokuma na che I don't know so she dey but right libi o man kan so e no cry tuti yare ase sister patcho kasa na meti o Aunty Bea ye papa no mo de ye fault mame fo no nko enyi yi ba ye mamu han akoye se oba tete ye de eye mame na wo se otete akwada ba all because of say you feel say ensem bi wo ho no ni kwan say akwada ka kire ne papa ana ni kwan say papa ne ye den etibi eno na akwada bi nyema wo hu say wo ka kire ne mame nto ba ko tie abonte no kwakwa no maduro ana say bi kwa na wa hye no ho akonfo evite nim say akra mpokwe e ba ni kwan say ne papa ehu ne ho all because say akoye say mema ne bi esoro omo na omo mane ade da but akwada odi na ba wiase de e wo se bibie ni wo se odisi akwala no na bibie ni wo se akwala no de edisi papa no nti eni nkwada ne nya da ayonkofa na Aunty Bea me sure so omo betimi akade ha omo nyina de akire omo maame na omo papa no na akwada bi so wo ho no mo a esanse wonim de wi ne papa si do ne fa ene o ka asem che ne papa de wi ne papa be sa react nti no o mfa asem nsie ne papa ba se de raka e o ka na so obehu na so mu a next time o ma meka biem enti se e pese ya kire nkwala no ne mo ti ase say sex education and I say adolescent stage no it has come to stay eye dan ya obi badanyem eye dan ya obi betie ni maame asem obenyine akwa ware ansa na wawo but anya ba se eka ye ho wa abrabo no mu de ye hwe kwan be fa so afanumie ne oba ne bema no ye be fa so atete ye nkwala no odomu ama mahu se no matter what de besie bia enya sie wi yeda bunna mase eye Akoma mu nsam dwumadie enne de ye besua de nyame ya adoma kina se ne ye ne da ne ye de nkomo no ye san e de bebrem sa ne ye no ye sua de kakra ye de nkonfo nsam abakakra ne ye sua de kakra ne ye de nkonfo nsam abakakra na enne de ye be kasa fa sex education ho esan se ye hu se ye nuama ne mema ne enketwa nkuma no eniama omo ye no se de ebura adwen ene entiase eso nti yene Miss Ethel Biama Donko oye Ascot Municipal School Health Education Programs Coordinator ono ansan ye Acting Girl Child Education Officer ena yene ye mame Mrs. Ekuefriye Viva ono nso eye former senior presbyter of Orikrom Presby omo ena yene omo ebo enkomo ede fa sex education una de kan nyina ne tofa bo nyina ne say oba no fanadamfo mame no matter how busy you are papa no matter how busy you are fa oba ba na damfo fa oba be ma no adamfo se be ya ensesanye bia ekoso na brabom no wo maame no betimi a chekere no ono nso kwa abontin na okote bibia onim se me maame ye madamfo me papa ye madamfo nti de makote wa abontin me ba maame be bisa me maame be bisa me papa se de makote wa abontin eye no kre access to social media ne de se de ayedin esanse omusua de e wo phone no eso omusua de o computer no so omusua de e wo tablet no eso na so de phone na ma akra ne se won fansua de enja ma no 4 hours na wo maame no unim papa no unim site a
oba no ene nam so kra we ene ne ye nyina ye besua ye se be ya ye mankuma na omu enyini ba no mistakes bi a ye no mu bi ye de bi mu so aya omu dam no omo ba foforo no de sa mistakes no omo emba emu biom se wo wasem bi wo how bi shows bi tete wo na opesa wo de ba ema ye ka ema wo ye pa ho solution e de ma wa ye number obe friend now ni ye producers edi enkomo e ye 0530 507-849 0530-507-849 ofra ye producers no na Nabila Anaspatus ombefa na ya peda ye de be ma na waba ama yaka wasem no e ha ne ye de dwumedie ni nyina ebesi production team members no eye Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakode Emmanuel Kwame Vadi Nana Yaw ena Beluchi omo ene boa ye ma ye de dwumedie ni nyina e de bro woti era oti Peggy so enka mi a metina konwem nam de dwumedie no ho chia me no me din e de Beatrice Yogabra wobetimi afrɛ me Aunty Bea me sorry little ebusua panyi Pepe Sir Ralph eni omo ka ho nyina e de sports emu ehwam na e de ebro enyiwe fidie no emfemfi ha ye da mo nyina amase